me hwe no me hwe nte sa hweni eni bon ada na pa asofo ma me adia na asofo ma me wo pese na asofo ma me de ye ofe me bi sa akua na asofo ma me de ye ofe ba chi na minim se bibi sei na make her akofem na minim se bibi sei na make akofem because Akoma FM se me ka akofa emrantie o mbe ya me basa no de me mfo no because me see so no ma anya me masem na me hu mabe hu ono ne sofo ye sofo ana ni asafi na sofo to me hwe wo asore manim se wa ma paper hontem wa ma me pra hontem ama asore emfiti anse entem ni ahwe wo asore manim bet hey yasam ne mom no sanko asom no wafirim enti after say ye wie wo ba Monday na ye wie ye no ede na akoso bi emu Monday no nenumre no ye kofie no ona me phone hu say aba pay for me this at na me ma me na me chen say ojam na I am pay for me no enti e phone da na bere me fire hello akua na me say sister akua ho ye na me so nyame adom akra no ho ye na me so boko no ho ye yo metekam me ya itibisi anam so okay and wakati for we am frame biem kopem say ye de ba ha say enra nti enra no ye ko ofie ho no ye ko anu oni ho okay nti etifo ye ko enra ye ko pastor Jamba bia na one akua etie no ye ko ho na efie ho no ene bra ye ko no ena ye video ede amamo no ntu betumi aba Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM Pastor Julius ena wakwa gina ho no wogina gate no ano no enti ubetumi ahwe bi ewo Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM ubetumi aba so sesia na wo so waba abehwe ene ye ka se asam no odeba ye behwe ye beka ye betu ho anamon wo ye stubborn enti ni nyina no ye betu ho anamon kwapem se ye benya asam no anumu because do asamba na ye nya solve ya ye ne akasa kra ye da eya na ye na enkasa ya da so ye gusu ye nwa adwuma ye da ye na kwapem se obenya resource ne so ye ho beto ye enu nti ye ka TV3 Onua TV Akoma FM ye ka no na ewura mu no ewura gate no mu Pastor Julius esi wo gate mi nti wo betumi aba na wo so wodi wani krocharisie aba behwe de ekoso no nti bra Facebook live Akoma FM 87.9 FM ne behwe video no ebi behwe video no bi enu nti wo hwe no ye hwe edi ekwenti na wodi no ebaye na ye mfa ho nkyere eba cho me de ne ba no wakanko me niema so ma me niema aka ewo ho ena adwuma mu ho nso no oya no ama girl no aba ho se me de ne ka oba abedin obagini sika no ama girl no ko edini nam se me de ne ka girl no tumi ne mbeko entokwa ewo oje wo niema bo so ba wutu ya no se wo ma won sisa niema no na Akoma FM enya sayansa na wo ba ha me from no October mo. December so me mienu miensa sa na wodi asem 6 months. 6 months no mu nyina no na wa bomodi asa obekọ akosesa wodi me ba chan ma ko ho enso wa ma enwura inside ho kra opamo me so ma me nwura. Enti 6 months abosumi nsia mu na wo free ho no wo yese obekọ akosesa ne niema na enso wantumi ansesa eniema no na yede egu wo no busumi nsia na so ba ha dwada no me ba chan enti last week dwada we ne 1 week me ba chan okay Akoma ye dia ma no wanka wasem wakosesa wakama me ba chan enti enra no ye koye ne ankoto no eni ye kwato sister bi enti wana me friend ka che ne se ma ba na chi ye de number e friend wa amfa na me friend ka che ne se ya ba na chi no so wo ekurofo fro so na me ka che ne se ne ba ne yare na wo se ne hefa so fa na wo toilet enti e menya ne dai e na wo ka che me se oni fie me ga se enti menye besia e wo hase na wo se ane na wo se me nkwaji 50 cedis na me mfa akora no enko hospital okay enti me kwaji sika no e na
ye de bae nti e bae no na me sa friend bi say say ene manda ben na me mefa na so o ka ko ye guvarandem ho nti bo ko ne guvarandem nti akọ ne guvarandem ho ni nyina nti anopei ene ye ko na se ye ko ne niema ni gu ho egu ho ya kwasesa ya de enti wo beba Facebook live wa wo be hu se akua niema no na egu ho no wasesa ni nyina be guvarandem wasesa guvarandem o wadi gu abantri so ya dansi esake niema na akua meboa okay enti yakwaje niema no bosumi nsia wo try ya senka obeyi niema no nenso pastor ojam amma ne kwan Dynamic International Chapel your man kwan founder and so oba ye no yatumi akọ yakoyi niema ni nyina e de afri ho a ye de aba enra Pastor Julius ene ne di nkomo omudi nkomo no miti bibi kakra mame me pacho yempe entro yaka kirew ayi pastor okache Pastor Julius say ojam wose wo ya akra yi ho ade okay ojam ene da so no Pastor ojam ya wo bone ba wanya bosome 9 akra ni didi asem akra no ekọ toilet asem bosome 9 boako ne ba won heko Akoma FM ne mama neka bosome 9 timi mama waya ne ho ade wanya hwe waso waya ne ho ade oboa on de nkontompo ne de odifre na hyase na wo ho se na hyase a de minimu a wefa me ba no an nkontompo a watwa na mama hunu se we nkontompo ni udini etimi na sembie no ho ka ye ne no ye gitum wanya ne ho ade hwan o kapra de oba ho ade Pastor Julius wo ye ne ho ade wo kapra ye de oba ho ade me pa cho so jam say dia meti hei me be ifo ena me de eya kola no a 87.9 o ye pinchi ba na so ye tabo mi busa no so ye pinchi ba na so ye tabo wo ye pinchi ba ana so ye tabo asema ba ya ono ba so be ye ho ade ma enipa e ofie ono be ye ho ade ma enipa e ofie wodi nsu ana se wodi nsa ena be ye ho ade ye de ya ba ho ade no mi busa ne se sukonko nyansa some jumedie e wo ho ma ye YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 and also wo bomode anu subscribe enu nti wo subscribe na bell no adoma na wo ho no na wamia so sebe ya time no eso sei na akoma mu some jumedie no eba wo so benya notification no na wo hunu se program no edemu live wotumi ahwe na wa share dia ma afofron so etumi ahwe bie midin ede Maa Akos awiabrei me producer Ishmael ejina machi sanso enanana akua koko oba pa Akoma FM Pastor Julius Naba wo fie ha Evangelist Samuel Mensan so enam kwan so a oba sa pepepe na nana ya walker na omonso boa yen edi yen akọ social media live enu nti pomodia na wonso share wonso beye de wafam de bi na wonso share ede amaye Maa Akos great family aduana ba ede atoso wose time aso fans of Akoma mu nsam Ebenezer Kwabena oben wode atoso wose time aso charity foundation time aso fans of Mama Akos ya the time aso sanso and a happy home ekuo no minua Akoma FM wose time aso ampa yankwe na yeni yenua ba Miriam Salifu enkodi enkomochane so say 3p garlic mixture and face no grow fine herbal tonic awie first story wonom and aso asenya yede ebrewo Miriam Salifu yemwa ha Mariam na pom to say na me adomo ma mpacho montwe da bi twim emane nkona no ewo akire dodo bokọ de na me adoma okay awie yetie o awie die me pacho ma sama me de nam ne se me be di pawo nyame Akoma FM ti me di pawo nyame ni nam hia papa bi afa ne pa yawo kasa me hia pa yawo ti me hia no ka se obeware me na me say obi ayem bi penti me pese be ware bio no so obeware me nti wona me keka ya na me ti ase ma no okay na me ka chen se me wa amambre osirem a obekwa akoye ti wonim so obetimi aye dia me de me ni problem be wale no no so obekwa akoye na kotofofra oba nsu ani de oni ba bite nti wo de me ma me ne ntena na me mwa na adwuma na wonya sika obekwa akoye
ampa me ne Akoma FM ma no kwa Akoma FM se menye adwuma wo so no no de mendua me noma na wondua me na me se mate nti me ye adwuma no ti me koto aduro be ye adwuma no be ma ne se wo mbo na mendua wo boy anhye na me san koto aduro foforo san koye sa tam na me ne ba na ekuta me no nti me de machine she machi ebo aduro no e ma me ne me baba ako edua afuo no wie ti edua ye na ayoyo ne pagya no ye ya ayoyo ho adwuma ti e pagya no e na o se menya ne ntem na mentwa Akoma FM no na msa papa woni me anka ne sa nti nya abotre na mbetwa na atofo no omunya mbai nti me kan ya na atofo no epene ye na mso mbeba abetwa na mbai ada e bedu afuo mu ho na papa na twa papa pen paya wa twa afuo ne oyehwan me be ma na me ne na atena aha na wa no atfatofo akofuo mu ha ko twafa afiri so ti mi ko hu ye nti mba ne ka se o mu ntwa na me pa o ma cha no mu twa ye ti o mu twa ye no na ja wo mo se wo de aka no mu ntimi ntwa bio nti je se me ma ne so Akoma FM ska sene na haban nti me jai ekofie ada me ba afuo mu ho na papa yi di condemn na mu wode bo ayoyo no so nyina tugui ti mi ka sa me nware bio nti me nware no me ka sa me nware bio nti me nware bio mu no na ja na yense no so wonhwame na ja me de tena hwa na me de wo ye ti me wo wie ye no na osan baaye ne na danfo baako na danfo ne beka chem se enya hwe se de obesesa Akoma FM obesesa nti nya hwe me mfa ne bone nche no na me ne ntena nti wo mo kan ya me ka se me nti ase efi se de odi aya me ne me bese bi besi bio na mo kan na danfo ne kan ya blata o kan ya na me ti ase ya ma no na me ne san akotena aye ti me ne tena aye no wo de me twa abe Odi mi chabe. Wo so la ma chi 3. Pa ya bebu bebe fi ai mi studio hankonyo pa wa dawro ma piano kwa ni mu pa me se wa mi studio hankonya ni amoden. Menene sakabo mu no wodi mi chabe. Wo so la na do 3 ya menene ekọ. Metete nsa. Na wanu so twa. Nti menene ya adwuma saa na me behwe ye no. Wo ya adwuma na wo wi a won kan che me se bia maame menya sei nti jiwe na wo de be ye den wo de beto bibi kura adi anasa wo beto dress mpo ahye fisa na dwo mbe woro wonya bi anadwo be den sister me sorry ma ana beto dress ya because anadwo be den asa anadwo de wona me badanti wo be woro be ka se me yira hye pant mo no wonya bi da ena me hwe di nam se saade a ayoyo adwuma na ya basanti mbedo mo Akoma me do mo no osan eto abe wo de me ka to wo de me ka nti ka na wo de me no ena me hwe di me atwena wa so wontua me ka nam se saade a mo na mba be do no o ma me 2 million na me fanya den ento aduro mfambo ma asase no so ena ampa wan ye yi no ma me 2 million no ena me koto aduro okay ena mbe boy me anam de ma ho den boy wo ba afuo mo so be do ama me a odo ha ne wa sole ko wo kwa be so ame ne na ekọ me chese ne bibia me na me yema no ena ma yema me Akoma FM ai ena ma do mo na wie pa afo a me fa ye o dien yo wo mboa me wo ena ma twemo ne kaka ne me mbanketenkete twemo ne kaka saa de ba fie wotimi be fam wa afuo mo no waso aba ko bi no de akọ wase me kwa abeso enti me wi adwuma no na me ka chan se no me ho ade no wo sesen se ade na ya ade ada fie a ha me papa nti ye be ye ne den ade mo fie ho ma ye nware mo ye nya mo ho ade wo ware ya ya wa amambere bi wo ho me a me ye bakan no je se wo koye sa amambere no okay aha nti me ne mba matena Akoma FM wale biom na mete ho nti me ka sa na o ka kire me se me nya oba ye ware me oh na me nya oba ye ware me na ka me ye oba ye ware me ya ka nya no na be ba be fa me
ɛna mse saa de a menye oba ya ware me de a me de kwa adwundwunu mu saa na mse dabi a watan aka nya ne first time ni na waka ɛna saa de me de kwakoto ne bla ba ko anim fi so oya bibia bla na ekwadwato abedwato a me se wa pa ya so wa ye bone nti me mfa ncha no nti saa de me de kwakoto na nim se wonya me ho ade won tena ne baabi na me so me tena ne baabi me mpasam ɛna mkwaka che ne bla no Akoma FM. Ne bla ne friend ka che no wan ka hwe me de me baba akokwa ya hwe ba ya wa sesa mo nyina me mo a me do na fi we nyina no wa sesa mo ni nyina se wokoso ateneka ti ma me sera oso okoye dan okoso no ateneka e ka ben nti ma dwene ho a na me che ne committee fo wa se chinchina wontwea me so me nim kakura me de no na mse saa de me tie mu me de baba abedan mu na kakura me de na wode te ya no na ma hunu nti emo no te sen boto ayi nwotwe na je se wokumu ni nyina Akoma FM tu banchi amasha na fiwe wa tu ni nyina asa apanya bura ya sha na fiwe ni nyina na wo ko heni a wo ba ya watumi awiewie wachi saa no me papa mama mbele ni nti na papa yale wosirem na ese mamba papa ni bewu nti wasa me ba nti ya saa na me ye den me rasu koye nti me ko ba ya na chase no ma ni nyina wa ye den wa fa amamre ben amamre na ben ma na anya wo no ne ma wo papa firi mu wa amfiri no wa yale da ho amamre na ya anya wo no ba pani no ansa wo ne ben ma etina no entina ma papa yare na de na wonim se ba pani Akoma na ne be matena ebetu ehun sunsuan so betumi akọ papa so me pa choma ayese woni be matena na be ma ne koye sa amane no enti be ma na me no motena no wo no ya na wo mu mpesa mbe kwa akoye enti na ma twa so ma twa akire enti mbetena anyame na me se me nware biom na papa ibe hu me to hu me ka makosam nyina sa akire ne se awase be ma obeware me no wono na ya amane no to onim so wontimi nya wo ma me ntena mbe bi no so wono de kwato fofra oba nsu ani de me bua no no ye adwuma obekwa akoye ma bua no amfie mienu ni Akoma FM oto ho sen oto me ho se me nya oba ye ware me na asem we wodi akwa adwendwene mu pa se yenye wonya oba ye ware wo no because emema sen wafa wo mo ankoye amamre no mugya wo se be mama fa mienu ena first one no na me wa amamre ba ko bi wo ho ena first one no koyeye to no koyeye no eno no so ye amamre na ewo me so ba ma ware me awo so koye nya sa me maame ne me papa ntimi ndi maduane mo ye de ni me ye kusasi ni enti ba Akoma FM amamre no se wanya o maame no so ware a maame no papa ntimi ni waduane se o di kan ware a awase sa okunu no ekoye sa amane no wanya sa amane na o papa ne o maame je okunu nsam atsika to aduane di a wo bewu sasi amamre no bakan bia anya bakan bia wa obi a ewo no so ade na wo so wa obi a ye wo na sa amamre no wo no so okay wo obi a ye wo na sa amamre no wo no so okay nti wo se wo ware na se wo mo ye sa amane no a se mane sa amane na me Akoma FM wo mo ye wi a ye wo bosom na ntwie wo ho bosom na ntwie na nka ekumi papa na nsen no na we nu nyina no be ma ye ka sen paya ba bia fidie we na ba bia twa wa kwanya se de ye besida ye adwuman awode wa na huhuro de o pa wo ne mo wo no ehye wom enti no abotwe akwa condition mu no ebe ye why enti mu pia na kwanya ne ma emre ni mo ma me na ye bedi nkomo ye bedi nkomo enti wo kan we nyina akire pa ya ka kire no Akoma FM me ka kire no wo kan mamre ni nyina akire no me ka kire no before wa won ne kwa akotena okay me ka kire no pa ya na apomo nyame adom obae ma bibia boko nyame adom bibia boko ya da nyame ase wo yire ni me pa ocho sisia mo ma me ne te ya de mintimi hu musa me yire na na asa nya me yire no not to say oja ma ware not knowing so oja wa ware hono
Woja wawari anya saying. Me pacho within 4 months time. Within 4 months time. And what dear Jawa wari. Yeah. Now we are dying. Me pacho Sabe Kafrache. Akoma FM. Me pacho dia me pesa me ma hu ni say. Sabe Kafrache oba we say. Wo yo baby anukreni. Sabe. Say me kabi bia wa hwe ya e de asemba ba na emomu oba we so yo baby a Sabe Kafrache nyame ani atom. Na se wo di oba we akiri a ada so be the prison. Ana amafo be cool bi. Okay. Because of say e kwan ya odema fa so no. Sa na wo se me kan. Chirechirem. Sabe Kafrache oba we mi hu no no. Kasagu fidie ni mama. Me hu no no. Me ne permanent try. Sabe Kafrache. Me ne na tra Akoma FM. Enfie miensa no. Mumu sa ne bone atembie krono ana sa ehuru kasem bia wo hunu no wo me hoda. Oh. Lady, ya djuma kama. Ema djuma de ba. Me do nyame ya me ka ya nyina ya bre nyame ne fo tie me. Wo mo phone so sie tie me. E radio o mo tie me. Me se wo ba me ne ya djuma wia. Oh lady. Dia bone nam te aya wo busa ne se mfie me nse ne o ja me mpredo do sei. Na dia bone nam te aya no. Me nya wo bone. Akoma FM. Mumusa ne se ebra wo ja me korampo no. Ye ko me dua wewo. Me amasa aseso na me doye. Me ma physical money 4 million. Me ma physical money 4 million. Na me catch say ye dey fire adwuma no. Eni ye nyina di ye adwuma no. Ye adwuma no ye start ye twa adwuma no ye se pe. Na ye dey. Wo se me nwale obiem. Oh, mommy, dear body my wo. Na wo mo eba no. Na mbuso om se na me Sabe Kafrache me nyesrem ni. Me nim de ayi no ayeyo no ne botie enom so ye twa sei ye twa sei kia na kompre nan Akoma FM. ansa na yesa akokko kese no wosu agyae mumu sama me ne se Sabe Kafrache me no nyem me ye nipa mumu sama me ne se ayeyo no twa no first wine no waka chem se oh menya 1000 na bia me de pototo me ye fnade e de akọ hospital ko me ye nipa mumu sa so ka kire me wanka second why wasa akotwa edi ni nyina mumu sa no eso wo ma me 1000 wa bra wo na ma ne 4 million me na be ka kire o me donya me sa me boase boya me kan ya fine enya hwe wo de se mouse ko small mouse ko eya me yire no ma show you fine mumu sa ne se ada wo ko akwa ye eyi we say scan our kwakutwa no me hwewrade anim mumusa ne se me say me yard banka me man 500,000 say ofenko okay bisa na answer makasa mate bisa na answer makasa Mariam ebe wo kwakutwa scan no wo ma yes or no 50 cities sefa kwakutwa scan Ma. Oh, yes or no? Yes and no. Dabi. Wa ma 50. Wa ma me. Sefa kwakutwa scan. Mami, yo me ba to mate. Wa kai se ebra wo ye wo Akoma FM. me ba yo ka che me se hospital bill eye 1 million. Busare mami. What can say hospital bill ya 1 million? Hospital bill ni de otwia. Otwia say. Otwia 1 million. Okay. Busare se me se hospital bill no, wo ka che me se sa hospital bill no de nukreni what they chop money it me for hospital bill man catch and tell me say me madam for attack kwasi anwona ebre 2 million say fa kodidi bisa no What say? Me pacho. 2 million Obwa. Me so obwa nkontempo ni wa aswa Damian for friend me se obwa ata wo ho ata 2 million Akoma FM. Mami me pacho wa se me boa 1 million. me wa se me boa 1 million ni hospital bill. Ana ata bela me. ata no 2 million Oh, I'm 2 million. Yo, mate, 1 million. So hospital bill no. Mate, me pacho. Ana wa ka sa oba na jo. No, was se na no kwa maji atum. Busa no se. Ba ma nintino. Ana oba na jo. Oba na odi 800,000. Anu ba na msi mi so. Ana odi to from. Na me ba no aya me ya say. Me ba no. Ba ba wa bodi me nya no number. To me no kasa to boy. Me nya no number. Me pacho. Bodi was 2 million ni mo. Bodi me pacho. Me busa no question ba. Busa no question. Me pacho. Wonim sa akwala no. Ebra ya de ko hospital say ye ko twa no. Ye ko twa kwala ni dua no. Me tia 500. Oh, say no there. Oba Oh, na. there be bisa no.
Ubajua na uko chaye. Wanu na this kama me ko chaye. O ma say. Wa ma me 500,000. Me ba cha madam say busa no ma me say me say. Eye no kure say. Wo ya was start ya akwala an ko ti wu ye no. Me ka kire ne say. Onye entoma nine we terani on femfra. Wanu ampa miniska de ko pam. Wanu an femfra enko ko pam. Bisa no mami. Mami. Yeah. Entoma ne de wade mi ansa na baaye. Entoma mi ansa na de ma. Akoma FM. Akoma FM. Entoma mi ansa. E no de baaye me wo ne maame kura na ya dansini. Wanu ne maame. Ena me se menji ade no okukuom. Me se menji ne okukuom. Me se menji ne okukuom. Enti mama ayi ne maame abaya dansini. Ena mama me betina miensa. Ena dabi ena se menji me phone mama na me fredi pa. Menji na menji chele me ba. Ase menji chele me ba. Me pa je phone. Oh me se phone. Me mama ne ma dansini. Mama ne so me ne na tibo. Ento ma ba me mpamo. Ento ma wo ho. Akoma FM. Ento ma wo ho. Se si aya me mpamo. Number ho. Nipa wo. Ento ma wo. Aya bibi kwa ka ma santo ma na. Aya miansa na de. Sa wo se miansa ya kawia medifo. Ni okay. Aya miansa na. Sanya nine na se me se miansa medifo. Dia ope bia ma ya ma no. Ni okay. Dia mpen no. Mumu sare madam me pa o chawo. Bra wani mu kakra ma me wako achi dodo. Me pa chawo. Mo ka tell se me sebe kafrache me te ho no. Sebe oma ofiri esremu a oba no. Wo kra wo maame. Eso oba kwantuom. Oba no. Wo maame amfa me ama ne se onfa me Akoma me fa ne nya nantwie. Na mesom no. Ana me maye adwuma ma no. Sebe kafrache me de obeto minti no. Me dono maame we me pedasem. O dono pa. Na kaga sa ka mai mema ekumom no. Ke bi ni maame we na. Dabi anu de ankasa de no. Me kasa ma so meka. Dabi ankasa de no. Tie enkasa de no. Meka. Enkasa de no. Afufra na ma ba sori ye. Swanti wa sori. Sabi we mu na hia sa no. Na me nya bi da. Me kasa. I'm not any evil. You're not evil. Yes, I'm not any evil. Enti edie ne awa o hawa. Wo ba we o. Dia e wo makoma mu se. Me bada sem. Ma. Me bada na wo no so dia kwala an ba ha. Ati be na no oba ne de wo na. Me ba cha mu musa de se. Ma. Papa ya sama wa kan. Me oba na me ya madwuma o. Me oba na me do ayoyo. Me se me machine she machi. E na me de boy duro te sa be. E na be hu me. Hu me ni wa be she me jatire. Won be she me jatire. Me na me de misika na me ya madwuma. E na be fa me. E na so wa asase. Asase na wo no de wo de wo pesa odua mbe. Yesu ya jibisa ya adwuma. E ma mo dua mbe. E na wo se sa de me mbe wale wo dia. O menja asase ni yesu adwuma. Na wo ndua wo mbe. Na me se mate. Ana ma dia asase na yesu adwuma. Wo adwuma nko ama nansi. Wo bo adua de na adua to ogu. Asase na yesu adwuma. Me ya na adwuma wa na asase so bi. Asase na wo yesu adwuma. Wo ti asase ne ma. Se wo fa me penalty. Na o se me yesu adwuma. So do charge me. Na honum so no. Honum so no. Ya adwuma. Ye ntuaka. Ye ja asase na ye ntuaka. Ya wo ya oda na ni kakro no. Aya den. Ajia ne mba. Asase na wo ntuaka. Ojia wo ntuaka. Ni ko ko jamba. Ada na ma fo dia wo ko do. Abelu. Wo do no na ni ba ko so dia ni be fam. Sen me tua. Akoma FM. Me se kum ya da bia. Me se ba chia. Na me kum. Ani so ti na me fam la kwa so no. Me ma no. Amu no nya odia. Amu no na ma msika so aya. Wafa. Me nti dia wo kan dia eni bra ba. Anu kwa jaka. Lady. Me ba ja wo da sem ni nyina akra ye ntumu. Yanka woda tie yanka mon wasem se ahonum no ben peda sem emo na sem numra hoda me ya mayenko baabi asa ya baka mon na sem to wo ba yi se wo ka che ne so onye ba ye ware no eye no kre me pa o chawo ya no ma sorry eye sorry wo de ani bra ba de wo de tena se ekua mu pia Akoma FM. obare se me se onye oba ye wa no me madam me pa cho me ka kire o se me ka se me dia tro asemu emu a me kura no be be ba ye no e bia na nya me betua be ka atwa na wo chatro me chatro minim na busam se die nti na se be ka die nti na ma wo ka sa madam
oba wo mawale wa me de wo mienu bobra afi bia ye adwuma na adwuma no ba wo se me nware no afeska no ene ya adwuma na se adwuma ni sika ba wo se me nware sisi emu sika ba emu sika ba ye no wakwa fa emu ni bia gu abobo ye mu akwa ton adi mumusa de se mire minim ne dodo se graba akokura mumusa se ana akonku ba akokura wo ba ye se be kafra che onu kru na ye adwuma na mu nyina mabre mumusa se won kan kire me se wo ba ye o kasem so koye onya graba akon bi be pusa question wo kire na masheda mumusa no want me anka che be 1000 nie na je anasa be ma me koye se be kafra che me le mesrem ni o me krompo awa eti me koye nya 1 million na mo 1 million no me dia to balance se be kafra che asem bi to me a me dia ko me so me ye nipa you know kwase anam se Akoma FM wonya wo ba wo se ware wo kire se wo mpe se wo ne mpe bobra dia ma me kas ano no enya so ya fon wonya fon wo ba wo ye to onum se be kafra che me cramp no enka tobo enka wo ba we no kas se be kafra che me kasre mu pri enka ebia na nkaje me size are bit saro no wo hwan kaje wo size da me ka se wo ne ho ofe wo demu na mo adwe wo ntimi adom bone me ka so wo ntimi nyim sika da bia na unya ma wole mo musa se me se ya me no ware ye wo ja me mpredo do say kisi amu na o se ma fa no e ho ne ye be ka ho asem wo ja me o etu di se mo no ma fa no ma fa mo no Mariam fuck off wo ne nana ya aware mfie san ya wale mfie miensa efie miensa mpredodo san na wagyan no apa abru ba bia me pa chaw na me ka se mpredodo san na wagyan no apa we ne ka ho mienu we ka ho mienu nana ya san dodo me ba chaw dodo abi me ankasa me ntempa no de besi amanfo de mu de ho na de me ankasa me gina me nkotodwan me ano de me ankasa me gina me nkotodwan apa ne chaw dem de me do wo pa ba se nyina ma wo ti wo pa ba wo de me ano eye jawa ure jato mesro so mbusi asem a ma ben ka be de na so ka o de mesro be se empredo do amiama pa o chew eti me bre ekoduru be na meri madam me do ya me ka onai me pa o chew betumi aye wonani ma ma betumi aye ye ma wonani ma me pa chew munye yi no empredo do wa pa wa chew me pa chew me pa chew boni am ye fa che me nye bi da beli wo bi saw wo ye bi da wonya bida wa to me ho awie no na akokọ dwa toa wonu na wa abusuafo na mo ba dwa toa da pa na chaw se me fanja me fancha no da bia no ato me ho no akọdo wa se da bia o to me to me ho me ya ba ya wa da me ya kanya ne ka me kunu mpanimfo na ma ka show me but what say me say onyo ba wa no because o pese wo ne mbebo bra good enti madam wa to me ho sa wa akọdo toa madam wo you buy no bra tie me na ka chro wo you buy no bra me gina ho nam ka chro say no wo kura na ka tell me say apa my woman bi esi na saase bi wo ton it is hard tie dia ya Akoma FM ania me ma saase abete so no eya me ma adia me ma mpanifo e ho mo dia it is have ka fra che akola we say afen ma won fro eti sana tia dia mate e hwa na me share mine woman no na efiada anam ka che woman se nya me yadom a Monday me kwa akoye enkrata me ye enkrata me ba eja protro ko twa kakra ma me na eja me nso se be ka fra che obi be ka se tani ba eja wonya ba bi kakra no ono nso chia masante fo no nso gu o mo nso media besi me dan so obi abe free fine madam me pa cho tia se ma me ka na se we so dina sa se mo ya ho ebe ha me e ho apena me ye se ne nyame adom Monday me ko no makwa koye e ho nkrata ne wo du sika ko mo obi a wa hwe obetwi wadi enam dibri kalam koye me koye kokoduru se ya pe ade enwumere no me ne oba na okunu ye da wa na obi sa am se apa na wo de ho edi na koye nam se eno me ka kire me ba de din am de koye se be ka fra se woni Mariam me ne Mariam ba me ba de din am de koye eti sa akola na de no kure me sa de na to me ho eti me pakola na sem me de akola din na koye Akoma FM ka kire me se
oh madam sase mo esi bi tiato na na se kan ko la neba kan wa na dia me ka se me se na mane mama mfa akola ne din enkonkoye na emom me mfa wono ne din nye na enkoye wono mele no emma ne nyina edia enam si yo mate waka sa apenam si yo mate ena nyame adom a efri man dey ko no meko mumu sa asem ko e krata no e wa na mfa phone na mfrɛ ma me say me na me beto ma de mejai adentre jai mejai me ba no yiri ni mele nti odi Dabi tio ada aya na wa pam me no na ka bete hene ti san ka de me ba so dia sabe ka fra me ba dia anya ye kura me ho asere me no me ko ni fie obema bibia di wo meti aba ofia ma bibia di meri wo da ya kasam second why me pa cho asem na me ka no second why to so ana me no mienu ye ese sa na tie dia obi ama ya asase lady obi ama ya asase nipa kwa ma ya asase no ka che ese sa na tie dia ye tu asase ne so nsa 5 billion e kwa na ka cho se Mariam sisi ame ho che me ho sika nso eti sa na tie dia wo bo no ma Akoma FM meje ade ama me ba ya me ba me no ba Dabi me pa cha say adan na bibia wo ba na wo yi wo yire asinche Dabi o tie die ntrama me yi me yire na sinche se kwa ba da ko ira ama because wa jam in prebes o ho ntimi me ye bibia enya me yire na me yama me yama me ba no ya no obekọ no ma biem no wa fa na sisi no apam me na ono aduane ma oni meli ko no aduane ma ni no aduane ma no wo se ne ma woni ne da ni nyina wo ye oye ni nyina ko ye ni nyina na dia ne se me ba wo ho no mpa bo se me mfa na asase ni sika emma enkonko ye krata ne ma wo ma enyina na dai no papa eko wo mo so papa eko no so no wo ma wa ton fie eko na se opo bi apene one na yemu enyina na so me de anya yi a me nya dai me ngopo obi de madam na se woni ni ma sisi me pa cha wo betim de me ba no edi ade ma ba court se me hwe me ba but onu ne ba de wo timi fa me e ma court me ka tro en yesa na no mele no me no say Debbie, asama aka no how dem enti ase because sister sisi abeti onu mam ti onu sisi me ba no pa ya no ho no yes ma hwe no a wo betim de na ba enso ono ne ba se ma hwe no a wo timi fa me ma okay enti me ba Meli na mi bisa say empredodo say na wo jai no on say ehunu a me ba da bi to bo ma mi bisa no dientia ehu bo no say want to me for within yan krata ne say what adwane jana dodo nti wo de asase won krata na se meli kwa na wa me wo kwa akodi na de me ma kwa nkwase aduma etire me bisa se di nti na kakra bi ma pa ke me niema ma Akoma FM na honom no fisa be ma ba ko ne ya me sam betena so wo ya wo say obi e ma me ba bi te o ma me ba bi na me te ena wo be ma no so firi ba bi baaye wo so woni ba bi te ena wa be ka me ho wo fie ho na efie be mu efie na me metim no wo fie ho efie a wo tim eti na ye wan fa yanko anfa wo anko no ni fie bado no be jane wo wo no ni fie akra ya be dia ye be ba ho se ya wo dia anya wo na de ma wo ye de ma me na mete ho dada na wo baaye na wo betena ho bie enti se menyam ya no me ya sa aduma no ya sa na me se me nware bio enaja o ko ne baby ena o ye na aduma utwa ayoyo ni wie ma sha wie ma mi twa kakra no ma sha wie o de condemn me mama fo ko fo mo ko he condemn nu afu ani mu nyina ayoyo no so no say no madam busa question ena say no ye sa de no ena ma pa cha David Fobo ma pa cha sem ni nwiasa ena wo bona adua no tugu ye na wo cha tugu ye ena wo ya wo mo me bedua boa o ne menyense ni nyina o ma mpa ba ma ja wo na chi ni nyina o na bedua boa o wo wi mo no ai wo tu free baby na ne dabi se me metem baby dada nto onu na tu koye onu na tu ko ne baby ena me metena me ma mpa mo o me se me nware bio ena wo koye na wo mpa me wo wa bio dia so onu na tu so nti ena koye nti ena me badua boa wo
wo wie mo no cup mu kura wan fa amba se bia ukuta me ba yen santi jebi ya raswa takura no ma fa ho anya masem enti wakise ma jana mpra dodo a wo boa we ka ho mienu we no ka ho mienu ai fisa wo mo ka cha na wa na da fo ne be ka ye na me sa ti ase ne tena ye no na afi to ho no do so wo ba fi oba to me ho tutu ni ba o tutu ntina wo kunu penimfu aja me do nyankopon me ntwa ntro wa nyame ani mu da wo to me ho ada no me de esika ko hia ma me bia ma no ena wo sizi me phone se me dwaman a me ko bonti ena me se wo yiri bia to no ho se wo ye dwaman fo ne waja no me de nyame ani fo nim se me menya dwaman fo kam ye dwaman fo aka ma be fa fi se oba ye dwaman fo no won be fa wo na wo be tena no so ente no se Akoma FM ena me de fa me ho adwen se me ware biom fin de kwa me ware biom de obeba be ka bia no me ntie nti we ka ho mienu ena wa sesa me no ma wo ba ye so wo mbo me dwate de da wo me ya madwuma na abeto me pa me fa ye o de me ye o unimu na wa ba na wo fa ye ebrofu no adwuma no ebrofu no ai pa me fa ye no wonimu se me ye me de sika se na wura mu obi sika kura wom 9 million se 9 million no kura titiru enti na me de ne ba ha emo no obi sika wom 9 million Akoma FM mami misaw de di kan ne ayoyo a wo ba besia ye no ukobo afa condemn shi ayoyo me oba he ma me pa achawo tie na me kasa me kiro me ma sa ase ena me so sabe ka fra che me nim esemfo ayoyo no ho adwuma sa wo se wona wo ye tobo wa kasa wona wo ye hey dia sa me ka wo me kasa no ena me so mu na me ye dai me am kodo ofre shidi bia na ja wo be so mu eni edua ye me ire no ana oi waso wanim ho adwuma na me adua ba obo no me oba pemfo no pemfo no na ayoyo wa ye bia mo pemfo no na boy fuo no waso na ye na ayoyo wa ye bia madam okay say me ba cho me busan question bi oka onim say dabi emisal question no asa yi meme de na no ma biasa me bisa say na yoyo no ya wo ba besia wayo e de afidie kafo ahye de chia wo kobo mu condemn kwhye ayoyo no me pa achaw ayoyo no watwa waso agya wale ko me ba me so asa be ka fra che me nim wo bia me kwa akotwa na ba no e de ama no nimo bia ene na wo fa ne ma ne mekla na Akoma abre wo mu me fra no wo be kra na de aboa ai anya no pla wo boa wo pa fa abura na ma to ha me mfa ntu so anya ma na djuma no wo ne ka 1 2 no obo odua wo ne ka 1 2 dia ba na mu ya ko tla ba bi obo mi dia ana so ne ba kwa so ma kwa yin no wa no madam me ba cho ma me ba cho ya tie ma kasa ma kwa ko bodro ni se me dia sabe ka fra cha me ya woro ne ba kwa ko bodro no bi bodu ya mo no me discaton to mama me discaton to mama me discover you hospital so so na me aduma anya to mama Akoma FM enti wo yire woni na na tie na oye ayoyo fuo no enti na wo de abufuo kokosai na yoyo dabi ma fa abufuo le kosai no waja wale yoko enti ho yaw enti dabi anya ho yaw asase ti si ametifie me sori am ni adwuma bi aye eti Richard boy bi wo ye kromo ana kosere no se pa anya sa na tie dia wontimi ntrefie kwa se bro se yi mu na abeya eti boy na ye den e ma me condemn se sa na tie dia me fa nya adwuma ana ko kwa ye adwuma me de kwa ye adwuma me de kwa ye adwuma so e ba ye no so no e mo na ko bia no so Akoma FM ana me karo what ko jaware ko wujiri se no watwako madam na shi ni so oh madam na shi ni madam me pa cho ayoyo utwa wia de no so madam na shi ni so me tell say so utwa ayoyo wia de de oso biem sister enya tokwa benti no watwa wie watwa wie na ayoyo na aye fresh ane ma se ka wa afuo no atofo ne ba o mo ba mienu pe e na mo se afuo na so man frantem afuo na so me di aso no mienu pe ye mienu nyanya me tia enya me na be tia wo ka
Yàrá bẹ jẹ àwùká ó sì yàn mú bàmú fúlẹ̀ náà mienu bẹ mi wọ maame ni sista ni nọmba wà ha kàn bẹ fúlẹ̀ ni sẹ wọ́n bẹ jẹ́ àmà yọ̀yọ̀ nù sáà 3 years nínú. Ṣé ìwé ní nyina di? 3 years nínú sáà náà ọmú bá mu. Wọ́n bẹ búbu mẹ́ yíyẹ o. Àyà náà mi sẹ̀tẹ̀ nìkan. Sista nu kàn bẹ fúlẹ̀ nù. Mẹ bá a sọ wọ́n di ẹ̀mí sàṣẹ mbú wa. Mẹ́sẹ̀ tiẹ̀ ọ̀fà yà o. Wọ́n fa yà o tiẹ̀. Mẹ́sẹ̀ wọ́n kà sẹ́ mi mẹ́sẹ̀. Prison deɛ wɔmfa yɛmfa wo nkɔ but wobɛma ne 1,000 wobɛma ne 1,000 one city kura me man wobɛma ne 1,000 madam me ka kyerɛ sɛ wobɛma ne 1,000 me ba atɔ me no kasa wie na ɔsɛm de ma no am de bɛma Akoma na bom me ka ne sa wobɛma no me ba atɔ tia ha wakeka so ana me ba hwɛ wakeka so madam ɔfa yɛ wakeka so mani abriti na so kasa ara dabi se mani abriti na so kasa ara yɛ wokasa tazi yi deɛ wo mani wakeka so ana me ma no na wo mu wo si awie so a wobɛma ne bi nti na mebisa sɛ bɔkɔ madam yes hwɛ enipa na me nipa ne bre Wɔyɛ sisifoɔ opa Wɔyɛ sisifoɔ 20,000 wɔyɛ sisifoɔ wode me twa abɛ wode ne hwɛ abɛ wo maa me sɛn wode me twa abɛ no wo maa me sɛn ɛnam sɛ ne nni abusua wɔ hɔ nti na woyɛ me sɛn sisi ka no mo ka kyerɛ sɛ madam afrɛfo ama afrɛfoɔ no hɔ madam me pa kyɛw mo musa de sɛ wɔ nua no wode me twa abɛ me kɔ nsuo ɔkramani baa me sunsa madam me pa kyɛw me busa sɛ mo ha medidi wakyi nokorɛ wɔnyɛ bɛɛ wɔre no tie waba wɔyɛ ayoyo madam ɛhɔ na me busa question madam me pa kyɛw me busa question hwɛ wɔbaa no busa de sɛ ɛkwan bɛɛ so no obɛhwɛ ama bɛ anaasɛ ɔbɛso a mensa tie no tie de me ka wo so tie dabi madam me na abetie me nka gem sɛ me me pa kyɛw ma me musu asɛm me se wo na abetie me okay metie na ma me musu asɛm lady me na me bi so asɛm na wo na media me nim sɛ wo bɛɛ wo bisa wo no na asɛm na wo bisa me ma asɛm wo na me ka kyerɛ wo me ka na kyerɛ wo anti ka kyerɛ me na me sɛ asɛm me ka kyerɛ lady me pa kyɛw wo nua ma ɛnom baayɛ ɛnom to bɛpɛ dwuma yɛ wo nua ma no mmienu ba kokoro nyama sisia etu on baayɛ pɛ nom so wo mu ba bɛpɛ dwuma yɛ ɛnam so ɛna saa na teɛ dia mesrɛ wɔ mu wɔn mɛsoa me nsama me ɛna me no mmienu yɛne nkwala ne tena aseɛ ɛnom so ɔmbɛgye me 9 million very good mesrɛ lady bisa ɔmo sɛ me de nkwala ne ka Akoma madam me pa busa ɔmo wie wo de hwan mɔka onua no mmienu na baayɛ ɛna ɔde ɔmo am sɛ me no ɔmo nya adwuma ne yɛtena ase ne yɛka asɛm ɔmo so ɔmbɛgye me 9 million busa de sɛ me de ɔmo ka otua sɛ ɔmo yɛ ɔmo adwuma wie enti otua ɔmo ka meba tobo no musio ɛyɛ 3p garlic mixture masaja to bedroom no 3p garlic mixture 3p garlic mixture me sɛ wada bomodi a na ɛma wonsa ɛnka 3p garlic mixture no ebe ɛyɛ piwak natural ɛdro yɛ ne wade aba no kwasɛm sɛ ɛyɛ garlic ɛne yɛde ane ɛyɛ wo ɛne yɛde aka ho bie kama ɛne yɛkyirikyim de agu toa mu Akoma ɛne na egum bi ɛno tinunum 3p garlic mixture 3p garlic mixture wobanya bi odane ba misie ba kolina ke ba apidan ena angelos bomodia na free piwak natural nema wo saka 3p garlic mixture ni bi e wo 0248 928824 aya grow fine mojadro wonu moto awuntumi ndie wonan ne wo saye tititi woda na dwa wontumi na ukọ fiche ha wonko a emoja ntimi ne afrisane ye woni padua ne mo aya grow fine herbal tonic bomodie ne fred dr grow fine e wo 0244 596532 0244 596532 ubenya bi e wo misia ba kolona kebal fred mensa ba pedan pure leaf chemical ne ba show bi mo ubenya bi e wo ho rocket clinic limited yani yade pakum capsules abedwa so ma wonsaka pakum capsules na ebi Genicure 442 ma wonsa enka Genicure 442 odepua uko ficha wote ya ma wonsa enka bi ven capsules ven capsules ma wonsa enka ven capsules na bibia enya kama metformin capsules bua ema moja dia frusani ye woni padua ni mo acute sciatic pains and also bomodia na eno Akoma FM na arthritis ma wonsaka metformin capsules na ebi Rocker Clinic Limited wokumase Alaba Babu Station Nisco School House the Nishanimu Fair 1 was 0248
885040 0248885040 Charistic Ventures we yen and the Zahara mission in the G capsules no aba Zahara mission in the G capsules mesawada oba wo odepua ekroni sansa gu bemu bema ekroni sansa gu bema ho mesawada ma wonsanka Charistic Ventures and Ronibi, Mawosa and Cabina Bibia and to me and Yakama. Now, Akoma capsules, no, Zaraman capsules, dear Chanel Sumame, a Buema Bema Sisibode, a Mamma free with Sissimo, that Bibia and to me and Yakama at the mouth. Me and one upon me and when you remember what did you Hindi about mission on malaria fever, typhoid, diabetes, me pacha woo beer, Mousa and Numbi, Hindi about Mr. Shannon so, what can she drug lane, have a first Show BMO, Wubenya, Charistic Ventures, Zahara, Mission G capsules, Zarman capsules, India Band Mission, Friend 0246 368334, 0246 348334, and now 0246 9334. I do hello, Afenia Drew Monoso. I was 7.9 FM. Walker, baby, be a da will be an young and was studio Cecia Walker. Baby, I will be an Bomodiana Brassia. Na ye here. They make me be son say. And no cry na ye pay. Oh, no cry. Understand it. Enti mama no cry no nya dwuma. Enadi. Akoma FM. Adia eye ne ya baako. Ene se oba besi anto na yoyo no ase no. Eye ne ya. 2. Ne mo nso a we dey condemn akogu so. Was edru ne friend sa condemn no. Na me aduro no. Ye di gu so na ahye eno ne ye de hye esra ne ho ne ma no. Enti enu no o kye so odi kogu so a was saying no. Eti madam me ba che o sisia sa ha se ya ratio percent na wo ase no. Eti se be ka fra chenti wo firi ase. Na se wo kwa. Eti radio percent wo from ha. Obi baba ha. Me no na ya adwuma no. Na che so wo na wo kwa. What adwuma no ho. Me draw. Fuck off. My friend. Fuck off. My boss, I said what you said. Me say what you said so. So me say what brass I said so. What say? Mama na yo ni sikani bi. Na ya wa shi no ka o ba. Me ma bo ka ya majuma. Me nyanya sika no. Ma bo me ka ya majuma o. David papa woni na wo ka che so fa ni chi me free wo so. Asabo ka ku kwen wa no. Ada na uche ko to so. O ka che so wa jimi am. David. One many abre. Akoma FM. David wa fire. Ata se ben ka tro. David wa fire. Wo wa da so ni na. En ka che so fa ni chi me free wo so. Madam le kimi me ma sa se na ho. Ekaduru ala ko ya wa fire. So asebeto to ma. Wa fire ka so ye so. Wo asebeto to ma. Wa fire. What are you talking about, madam? Me ba to eye. What are you doing, sir? Me say, me trust me. What are you doing? Eye, madam me kana. Me futa kwasi me mu. Antomani ti. What are you talking about, sir? Antomani ti na o ti sa mo. Dabi. Antomani ti na o ti sa mo. Say antomani ti ya. No, not to mentra. Kano kure. What are you doing, sir? Akoma FM. Na da o to antomama o yere. Ana so wo ba wo na o to antomama na. Ni mo o sisa. No more ya ti fa. Agora se be nuru ho. Atie fo ma bere. Agora se be nuru ho. Obi mese same wa fa we so. No ni se me mani amre na ba chima we ho. Madam. Me ka cho. Fred anya ni fo. Anya ni ho ade. Fred se wo yo ba ye ayade ni anya ni ho ade. Wo so no aduane ma. Wo so nie mama. Wo ne wo daka ma. Wo bo ama okotwa be obo ama e die ntino ankoye ni ho ade. Madam. Ye. Me ba cho. Sisi a wo be ya me kwa akoye no ho ade yin. Ye mienu se be ka fra che obi ani bio. Ye nyina ya modi mpo. Akoma e hu se wo se de ye de. Ah, Dabi, I had to see emfa wo nkosha. I had to see emfa wo nkosha. Na ye mienu ya kwa akoye adwuma na ba. Na wonya adwuma sika wia ya. Wa pa me so jama wale. Oba hima me fa die. Ene nkoko ma wo. Me sa dia werehwo akotra ko firi obi ra no
am so minti masa see na okwa se be ka fra che me se mi jo jina ho ka dia e wo ye du so na nka dia chichi da asam e mo asam ade ba kra de ye be ka ho e mo kra bu de nka woni nya me pa de ti e wan nya no ho de no ne ho nya me pa madam me pa acha wo first year adwuma ye no Akoma FM second time wafa madam me kan na say second time me kan say pa ya wo dia je one cd ensu je what oh David oh me no ma be yire no wafa so na be di na be di wono asu de on e oya de papa wo ka sem kakra bia no de su bra so mo de min su na mi tina ya mi ni asamia say de wa ya no so no kru ya adwuma wie neska ba weti lo musasa yo no ba yo musa be say waka che me say pa ya ye nya 1000 ana 2000 wo de me twa be no say ma abede mi no twa be da mi ni na twa be wonu anom ya wo ya 40 days na ma fra wa mo abusa wo mo ya 40 days me no ma say 9 million wo mo ya 1 meter wo mo ya 1 million sikande wo tia wo mo ya 1 month na tia mu ka ana asi pa ya sala wo se me boa wo na ya sa adwuma no ko ama wo sa tomba ama me no wo ya adwuma no eno kwa wo tugu ha na watu agu ha na watu agu ha mami wo fa dan ka ba ya tete me tete ya mami enti akwala na obe ya adwuma no mane frɛ no enti meba frɛ no sɛ anya adwuma na wia me no cha ba ko 8 hwɛ dabra wo ba dabra bibi ya wo ni me cha be me tete na dabra bo me free me so 2 years ago no cha be 8 me ma cha be 8 enti se wo free be ma no nkyɛn no nya sɛ ana wo ni no break me ni ja ya no 4 months ni boso me nan ni se wo besan yakɔ ana wo nkɔ bie ma me de wale ndɛ me wale be ma open oba ni bie ma me pa cho me mom de a me ti wo sisi ade no kra ni oba ne de me nya ara ware wo na so ja me wapam me etimi se me akomachi etimi onu mom de me nkɔ se no se me ja no okay me nya enti wo pɛ wa de Akoma FM se de asam ne e kan se ko ba se bia se ana se didi a me de me timi kan chan se me ja no wo na de aba ama sem no akoto committee fu anim wakosama me wa million ma ko committee fu anim oh wo de tie obodua ama o mu ka so mu de ne be kwa kutuma nkwa ahe ne ho mami me say ato anya na kuma sade en eya asam bi ne kan wo edi asam amo no ho asam edi asam yes say enam se wa ma me 4 million me mia me je 2 million mi ana me je ono so de me ka okay meba na obo me dua no ma me be dua bo na fe ya ba be wie e wo mo no se wo fa yo se wo Akoma FM for Akoma 87.9 FM Oshabi ewo Onua TV Edamu live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 87.9 FM na boba ya share program na ye na me setna da bi na me time na me so me ya rebe brain tete ene ye hu amane ujonku ne wa poso hoje wa enje when I'm young, I'm tutu apostle wachi bremo. Oto jene sasa brodia emma wo bramo. They say me Akoma FM stroke mao. Danke stroke. Me can fall danke stroke mao. No be na o better why. Me can fall danke stroke mao. Say joint pains me can fall danke stroke mao. No be na o better form. A dry free danke herbal complex asweye. Nyama obo pemfo, obo ma akwada no fo. Ne akwada ondi mfie dumienu. Ubenya bi ato pharmacy ne herbal shop. FD dwadie yinkra tuo yatum. Telephone 0244 017 556 0553 661 585. Dank Herbal Complex. Hutofie. Everybody knows Akoma FM. Say dear, akuntu ayetu akopa adwuma ye ayedo enam Kefo so travel and tour and recruitment agency nti womani enwumaku ahodo bi ewo contract ya wofa enwumafo ewo enkro bi te say Spain, UK, France, Denmark, Italy, Belgium, Canada, Holland, Russia, Dubai. Take any crowd bebre visa or passport baby obeda any plane ticket nyina eye free Kefo so travel and tour and recruitment agency ewo Kumasi he ya emena high tension any Kefo so travel and tour any Kumasi 0241
020169774 and now 0278902965. Me opa, me ye jumade, na me boafie, enu to obi ene dame so. Ade ba kwa me fe ni agro, eye ma promoden. Enti me secret, eye Fertilizer Plus Caps, natural herbal formula. Joni ni Fertilizer Plus Caps, abamo baby amfitri kom, veye dankasa. Everyone se bomu a enko ye, na ya obi a wotie. Se wodo ovulation so, anase, watin kebi etime sesan. Eye Fertilizer Plus Caps, ene bema wa kukudo so. Akoma FM. Fertilizer Plus Caps aba edi amo baby a wire krado say ne mfiche komo how be free ne so se wo Fertilizer Plus Caps bi ato a Kozoyi Fertility and Alternative Medical Center e won cry Adenta New Site e Wakafi International School nechi anafre 0243239534 and 0205363614 Fertilizer Plus Caps amo baby a mfiche komo how be ne so sankra to yi FDA ashoshemu agye ato se eye. Oh, Akoma FM. Asuo atware okwan ama okwan atware asuo. Afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem. Wone wonkasa ato afa ho. Wona wonkasa mu abuo. Enwodwo yade, adwenimu haw, hepatitis B, koko, sisi yade, ene yade nkaye bi etesa nyina no. Uduru ba heba center aso ya. Eyade ketewa bi edema no. Uduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba. Mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwansia no eho ene yede ne koye na ne nkasa mu abusei pain na wokọ ne yankyere ene yantwe wode haban Akoma FM. Baheba center ewo Kumase Atonso Agogo hospital na chi ho pe ubusa akrakra na obekyerew fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012 achemfo ba wonim fom ankasa ahaban kasa what no abebuo mu Aiko spices Aiko Ekoye There was still seasoning powder and a jollof seasoning powder a beef seasoning powder Auntie Aiko Ekoye Akoma FM. Aiko Your friend Auntie Aiko se wo ye nkwan froye ana jollofa for Aiko seasoning powder kakraka hom eboa ma ni koye your chicken beef jollof any stew seasoning powder so make Aiko a na wa jime so say Ekoye Ubenya Aiko biato ewodwom etufo mfre 0262-834-606 Aiko Ekoye FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu achiatum se eye Abrantie we na mehia no hey enne de besi hwe wasaya nya ho no oba foforo kra na Akoma FM. Gina ho Umbu ade wa hu. woni me ye bibi wie ya me frɛ wo a wo mfa no wo pa kyerɛ sɛn Na wonso ma mi gono, syphilis, sexual weakness ni waist pain no. Na wo pa kyerɛ sɛn. oh sa Ekraketwa bi nanka minya white. Kafefe capsules. Awurade na medana se. Se menhia sa duro ya enka. Medwonso wi a ne nsufita bi di akire. oh kafra minim sa na kyerɛ sɛ kafefe capsules no oba na sekeka no enso fitaa bi gu no ɛne oba oni atenka etu ase kra Hwɛ Kafefe capsules no scent. mi ko pebia to sesie Akoma FM. Kaba ne Fred Mens wo Kumase. Fred 0243-105-904. Kafefe. talala Eja wadaruma ejuma ku bai na tu so ma wa ensu na ni ye krojen na eba butubutu saa no bo me nana obisafo enyera kwan krom ha de adwuma ku a wakwadre ensu otuo mu ene Waterfalls Drilling Enterprise ensupa mankwa na obenya ensupa nom ama ho atɔ na wanyina kyede a na ye Waterfalls Drilling Enterprise ana betu nsuo no ama Waterfalls Drilling Enterprise ɛwɔ mfidie mapa wɔde ditati ba bia ensuo wɔ na etu nsuo ɛkɔ asase na se donko na ani ye krojen so krom ha Waterfalls Drilling Enterprise
Enterprise. Akoma ye tunsuo SSC ema. Eja wadaroma na omachire kwan ewe hefa. Mo obusafo enyira kwan. Sa ope Waterfalls Drilling Enterprise achire kwan a ye wo Bawro new site ye be na ye bi Heba Clinic. Free Waterfalls Drilling Enterprise ewa homa iso 0246 265707. Waterfalls Drilling Enterprise is super mankwara. Hey, ye work clinic and ye work clinic. Meba lifestyle reform health clinic, you know. Ye hwehwemu ahodo. Ehunu wo yaria no forebai. Ansana ya mawo anu adru. Bema wo ye mre wo mpem. Oba ene bema awo ho aye din ede amamo. Ennem yade ahodo. When liver problem and a kidney problem. Yaria ben for wani kire. Lifestyle reform health clinic. Enro wo de bema nyina nso eye organic. Wo ye adwuma kwasiada ede kosifiada. Lifestyle reform health clinic ewo Kumasi Abrepo Pentecost School Junction Freyen 0502 412975 Ana 0208 478686 Lifestyle Reform Health Clinic Jisewa ma It's China. Ose Kunafo Easter Monday ya aye 18th April 2022 ewo New Kejetia Market nanimu hwa Simpic Origin Media Production ahyehyɛ aduane no akansie bia ya friend said time ekunafo nsano ama ekunafo nkwa sɛ woyɛ bema ana oba na woyɛ kunani nkwa de bɛka ye ho maye ni agro for 055 234 8922 na bɛka ye ho performing artist Sheila Ray ene Kwarase time ekunafo nsano wana asa yasene eye time herbal mixture malaria betutu sasa chili sauce just spread it at Donko next level the premium drink Health Talk Limited Akwakuno House Winam Papa Dr. Amuzu the Penis Doctor Onua yebe show enim what Yamama kwa badeba kuma 87.9 FM so kuma mu sam djumade no eno an yegusu ade mamo ne yane Mariam Salifu ena payaw ena edi enkomo no eti Mariam na wo say payaw ukunu wasesa wo mo mpatwan payaw lady bra wanim kakra emo no wasesa me ba cha no kure chemedi enti asesa me ba cha di enti me sesa he say me no me na ya adwuma na asem nyina no say okokofa emo no bi oko sesa emo no me frefom ba me ba no asem no na gu awiam media man ka hwe nukure ni me koka obeka so agya me ende won de me ne adwuma da me nfo nyira nim me ne adwuma na ska ba wagya wale ansa na de enjai oh adai me ka cho min chinsa eh adai enka mo fa kwa mo no na me ka so chi me ka yanka sasam wo me ntie madam me pa cho ena ko ba se sisi emo no me frefom ba no ase wa hata emo no gu awiem ena me Akoma eja ade a cheye wa se samu yi wo de ko nikenika e wo kontanse wa kwa akoton emo no me musa wo nkan kire me ene ana ase ko committee for ho ena o ka so onya sei ana so onya sei oh eti ye be di bronya no me kra ponam ka cho se Mary sisi e be di bronya eti se emo no se e ko bronya mu a ya na ne tonu nkoyie eti hwe na mo no egu no kokoso wa de na jade o de betoto no fatoto wa ankasa enam de miedin madam me wo fewu Akoma FM akoyie piase yakoye ko duru ono ma awia na mu hwezem bla ba ko frem hospire e dia no ayi me nam oh me de me na ba ye me nya ne hwe wasi ameri se wo banwumre ya besesa wo ne ma no nwale obi anam Akoma na me asamam ka se na me ru oboda mana wo bia me bakra me no nkon me no nya hwe enti de enfre no emo na wo kwa akoso no a wo mpese mi menya bie no enu nti eno ayi dai wo so agya aware enti de bia me no yadwuma na dwuma ne beska wo de wagya aware me no yadwuma na dwuma ne beska no wagya aware ma wapam na me Akoma FM se sana me ria ye dia mema wonu nso ohunu se CBM sitie so wasesa agu abubu ye makwa akoton wo baaye wanka anche se taade ni enti sana tie dia aka egu no wo kwa akoso nti no ye dai wo pam me wo koso ton wi a no asaba enti ene
kroba de krokwa ema eti na ye last eti me frɛ ye ba nwum na pɛ na mebeto wo mumu sa na me ba no oba pesie ɛna mka kyɛn sɛ adeasa eti onye 10 cedi no fa nkokoto side ntwi sɛ ɛmo sesa no ne ɛhɔ na me kyerɛ no eti onye 10 cedi no fa nkokoto side Akoma FM sɛ me maame na huni sɛ me be sesa mo no eti adea kye no papa ɛna ɔyɛ sɛ me nkwala ne na ayɛ ne ya ɛhɔ na me ka kyɛn sɛ sa na tie dia ɛne yɛ sa je 50 cedis fire law fair baby also do omo kono fako ɛna me fa me ba keto an bo me bo ɛna me fa wono ne de no ekura sei ɛna me koja wo mo kwai me koja wo mo kwai om fro taxi pe ɛwa na me duru baby abobo ya ngira na me sasa yanko nti o kan eti kwa nyina na nim dia wo kwai sabi minim because minim say one day wa pam me asi si am ekɔ so oba na ma sesa me ne ma me kɔ Akoma FM oba na sɛ mi ofia wa ana wo nu ofia ho ma ebeye pinche nti mintimi nsamo no eti sa na tie dia mate se be ka frache nipa se wo yade a enye de nyankopɔn kora bebrem ye de be so nyame ani eti me se sa emo no enam se da bi se be ka frache me ne no wo nkwala wono o ma me so mo ma anye ye kura e be di bronya eye den nkwala no be didi ena me ja angola tentren boto no ba ko do you fast saying me pa acho esine no esine no na te se sibia emunicity no yen share no boto yen share no boto Akoma FM eti esegum bi ko ya mko so ye nyina no menya engra ne du 10 engra ne de yen gra na ye twa no gra no ai ete saying na de kase na tenten okay 1.4 1.4 ai wunya du edu nti wuto wunya saying menya 14 million ana metete ho ka 2 million eflim 1200 ana ka 1200 1200 nso no 4 months nie anya ye kura de mu be 5 million akodi obe ne ba ho yenti say na offer sisi me send Akoma FM okay me mom de se me ka se be ya no everyday de metimi a check ne say wo ko osire mo kodi 3 weeks me amen kasa mumu sa 3 weeks me send ne say madam Pacho Busa no anu ya sabe na no asesa mo no a chata brana ne ya asem ni wo so kase wasene me 1.5 wasene 1.5 3 weeks 1.5 3 weeks anu ka na akwala ne yale ene anu ano no okay into odibi sande o enti enra na wo fa ye 1200 yeah okay asem o na afuo no Akoma FM ono wo na ye me pa ucho yakwa kodi asem kra committee fo amufuo no menenu mienu na ye me man iska me man fiscal man 4 million o ma fiscal man 4 million acha dabi mi to nyankopon madam me pa ucho eti wo betimi ama tomo ubeti ama nipa akohwe akobisa e wo nyame ani wo se nipa so akobisa dia be okay mo ba esa amufo na asase be na mo ye wo so me pa acho asase no ye koto baako okay mo ma asase amokoto de ye ko je ye a ye wi a ye betu ye ka okay na baako so ye asase a wo ba we na age no waje ne yame enche a wo dua emama nipa koronto dua me na mama ni bia nyinyini eti no ekoba bibi se ye wi a honom ne de yentu eka me na me do afua ni frite ko si 3 me na me ko ma wo scout duro e ko si 3 me na me kan no ma enti munya asase na mo gbaduafuo no why na de adwene ba se no mo fu me na me ka kire no ate won de mo de won de o se ayo no ope why na de me ba Mariam why na de adwene ba cho me ana me decide ma adwen so bedam bedom okay fi se ayoyo na mboa me afeda no Akoma FM bedom ne kakra hwe okay se beboa me a me se do na ma ayoyo ba ne bi gudem me se do ana se no na me ya de me se do ana se no fi se no na me ya de ni do so dada nti na nwula nhyɛ dam fu sa na mkɔ pa aduro na me ya me boye wo bedo ha ne ha no wa so le kɔ na le bambo bedo ha dia wo ba fu no bedo me ba na me fa be dey for be fu no ko na me fa be dey for be fu bo na me ni obi o se no fa be dey for e ba mo fu me busa ba dey se na fa ba oh me se ba ko kwa me busa won fa ba dey for ba ho
fine wan fa birthday fa ya bi onu ana bedo oda ha na ha no waso okay Akoma FM enyi bi ye no a eduru say e wo se mutwa no mumienu na mu kwate ya na mpa cho da bi ku ana mete me mo na me kase e be say afuo ne de aye so ba ko no so kakra enti muti mu ni nyina no munya dodo asai wote ye no mo na mete ya na menya bag no ba afuo mienu menya bag na 11 bag say because ten angola ten no size 5 no menya no ne 10 no 11 enti wo kwatete no he fa na ade kogu ye me kogu me ya me fie ho sa bra ni na wo ne be ma ne te ana ko ja Akoma FM mu tai ja ne mo aba ya ja be wo ha skaba no na me ne ne bisansa me ne no ware o me na ne nete ye na wo di begu fie ba bia mu nyina mo te ye no na ade begu ho na wo to ndodo osan na afuo wura no se wo je wo dia sa se nya afuo wura na se wa wundua so mba wo mane mo enti me kwaso bag ni mienu asase wo na je gra ne ba ko ne fa na paafo nso twai paafo ni sika nso wom 2 million na mde bag mienu no kwaso me nya gra ne num enti wo to en wo de an wonya asan gra wo di Akoma FM me nya gra ne num na sika san gra ne num ne fa ne se aye 1.4 nti ano no me ma asase wo ne mo nti no tie me chese wo ma asase wura ni bi wo mo bedo mfuo no wo so ma wo mo bi wo wo de ka ye no a de wo ton ye no me pese wo de wo ton ska wo nsem no ye sai ma nya sika ni bi wo me nsem sika ni nyina sa enti wo che ni nyina de me che sika no ade ma ayi paafo no ene ma me no enti de ka gra ba ko no ena mse me mba no nti ena mde be si ho madam me da wase eye na umeli ade Akoma FM meri ade pa ko sesa ye ko ton ye no eno ne wo de aka wo benya na sa anu ne me di aka yanka wo ko to me ko to anu kura obi sika wo 9 million na nka be yi ama no 9 million wa sika ya ko bo ho a wo sia na wonnim sa ne ma we madam me pa cha na me ba wo so wa ma wo sika bi anko mofuo nim dabi sika me te ya no ma me do nyankopon ni sika o de ma me 2 million anu kura me bo sia na nkasa me je kura me ntwa ne ka enti wo sia no de ma no me sai na me so mo no enti na me so mo no wi a me de madam me ba cha me busa semi wa se ma busa semi ya be ha me ba cha bu busa se me yire no no fine me no aye dwuma afia du so fine wa ko so emu no bi se wo ko ba ye o pa mesro minya 1000 na 1000 de no krenti se be ka se me maame awu ya ka se me maame awu ana papa awu ana me nua bi ya de osire mu a me diska bi ade ye de e de ko into one city we 87.9 mesro entoche e da ho mo musa ne se e be pomo ne se nya committee for the friend no ade ne pe e ka ya mo musa se be busa ne se e mo no ko so nya se da obisao se ma wo busa me Akoma FM wo ba mani bisa se ska se wo busa me ma ne ye ntokwa e wo fie ho kura fi se me kwa so mo no me ka chen se asase wo da ne ha me nti mpasa me so ne mo ma no na efiri ho e na o se o asase wo da mpo de kuro ma asa na mo ye no e na mpa na me hata mo ne bag me ni me kwa so ye gra ne num me yi graba ko be si ho basika ne de wa ma ne bi sika no me de be chama wa ma mo wa ho no da bi wo da ka che me se wunya agra meri se adwuma ikra no wo kan wo se be ma ne bedom kakra nti at least oye wukuno Akoma FM nti ade na o metwa be ma nka manya sayi o me koto eni manya sayi de ma wo mo because do ni nyina wa fari nyina wo ma me 1003 years wonyi ska 200 de me pa che se oye wukuno wo ne nete enu ti na me bi sa wo se awade gya ye bebrebe ne kakra ma be ma apake ko no ena me bi sa se e bia na mo gyae mo gyae de agufuo wom ti betimi aba so mo na mane ba ko de mfui ena ye bia so obedo mu kakra de ma enti o mi wra me kwan ne makwati o na menya boto se ena mato ne menya se enti media ma paafo media ma we aden no wa mo na ka anye fe ma me ba ya ne de ma kan kire Akoma FM me kwa so ne de me ya hata mo na kwa so nyina no na ni tua ko ka sere me madam me pa cha honum pra ye ngu ho me ka kire no se me de ko tua madam won de o so ka kire me a e ho no
me no bem me ba se me busa question ba ko lady me ba che wo busa ne ma me say me ne no ye mienu me ko to abewo baabi me twa eso atomoroba me ba wo ba no so asom ya dua ya twa body no 4 months ni wo mu say da ba no ko ba yo ka chem so ko ye ene de be ma besiro mu tse me num ye ne ko twa body so abegu fie nda de chi a ya sa de ya de yakko station ama de akọ wo de akọ aputu eja edwa mesre mu sanse ma me we be ka no kura da be no ko ye o ba ya bibusa 1000 anaso ka chem e pa na de me ko ye dwanye but ni nyina chi so pa ya wo san bo akohoma madam me ka wo nai sa se mu ye hu etinka me pese enka nipa bi firi ha ekọ na ka tiefo ko tie mu asa no ma jibedi Mary Akoma FM ensem bi ho a Bibi sure be nyam sika eja me ka se wo nya ya wo be ja ma wale me so me pe onti eja ma fa no sa ma me pa to what you like in such a denti no wo be so be ma na hunu wo sika me ma se no wono no me ne ne te no wonyi ne ho em kira se me ne ya walefo wonyi na ne sika mfa nkira me asa wono no wo ma me 2 million na 4 months ansa no wasama me foforo nti jesa me bra na me bra na me bra no Akoma FM me de to me ma no apart from nyuma na moye no adwuma ben na ben ma no ye ben ma no wo ye wo ye steam band adwuma oye steam band adwuma madam me pa jo tie steam band adwuma no krampo de and ye forget it and we ba na me koye mi twa ma be okay me no amensa me madam maami we ba ye wo twa wo no answer tie maami we ba ye wo twa ba no answer mo maami we say ba ye ya no kre ane maami we ba ye na me friend phone so na mka cho say lady me srawo enti say wo je wo mo anasika no oton mo no pay ye no wo je wo chefa ma Akoma FM je mo no me je sika wo je mo jisika wo je sika no me je sika me so sika no obi sika wo na anti me dia me sika wo na million me dia okay enti ya for second story into so but yaw lady I say wo pe matem didi edodo madam wonim sa se bi onu ma obi ka enna ma oba wo kutu ne so ne dane na wo Debbie madam once I say bi onu ma hwe asam nipa dia obeye no enna ma nipa koma ehuri but oba wo ne dade sebe no tie na sisi aya gira ba na asem we no kure na asem Akoma FM odi watembe o say me kada nya no kure dia o we ti aka tempe be me ja okay Akoma 87.9 asem no eni no aya kase papa na se de tie bi me ma kwai ya de yie beto yie enu na ti se so ema fi se ma asem na me ma ejuma ma ona Emma ya be frefo na frefo nti ya frefo be musu be enu ti se so Emma me ena wiabre se ekunafo mema ne ekunafo Emma no ekunafo mema ena ekunafo ma se ne so se no de adru ne se Easter Monday no mo baba ya Akoma FM cooking competition ebekoso cooking competition ebekoso Easter Monday ekunafo ma ne mema cooking competition enu ti bobodia na brabi hwe ne wanyi wo ho amfiri mu uyu ho firi mu a eyade a ebeha me pa ekunafo ma ene ekunafo mema Easter Monday cooking competition eno no ebekoso de mu eden pa hye so ema me se eku a wo mo ede sa adwumade ya tintim so no ye Simpic Media Production enti we ye cooking competition Easter Monday ekunafo mema ne ekunafo ma we ye ekunafo sa no eno nti nyi hu Akoma FM 18th April Easter Monday ebekoso e wo Kageti New Market ho 9 am pepepe bomodia na efrem na ginchemu bia wo hia 0552348922 0552348922 time about Mr. Health Talk Limited Sansa
chili sauce Kokono house amusu eba clinic wonom ena chane so sa womo ede ekunafo nsan twumede eba menu ho efe free mu ba kokora asiatica 21st clinic womu tutu ase deku enu ti wo asiatica yade bia ko 21st clinic ni tutu ase efa ma efidie kase ne yede san yade ewo 21st clinic wodo yade ba ye the 21st country some pepe bono na aye ready and crying do me market video dan mo Kumasi show overseas switch for radio so nyane tachima go so se hwefreyen e was 0540 311 311 0540 311 311 na chese 21st clinic no one more a sciatica expert my young man so okay we be crazy na so that first story no bra man so na efo adwen check akra we didn't baby a free e so me call someone me ta free go chrome me pa FM hello me pa cho ye ti me ra for adwen check to no for from raso me da se pa Maa Akos na da wa se anyway you pa we share be man no why no we nipa bia officer chirasa we sifo ontwai che me kusase ni e pa me free dan impani amamra na oba na katre no e no kre woni so oba no opena amamra bi o hata spiritual side so we okay I was away me da say we no enye chechemu tintinti wodu adwen chepa na fe ye koye nim 03224935 pani ye ko within the baby afrefree hello within the baby afrefree Marco, good afternoon. Afternoon, me pacho papa pani e ko sheshe. Me ka just Kumasi Asembia. Okay. Be man no oba na fa ni mere yo so. E na o de ye ni nyama na oba no ni briska papa. That's it. Ono so adwen che no within the baby afrefree. Marco, good afternoon. Afternoon, be ma bonita oni enko. We dey look jere do ko ti wasu ja ti say bam. Ya me show. Marco, be man na insure power ya dia. Akoma FM. Yo, me so me da se papa line 4 gina so de mu den pa. Hello, within the baby afrefree. Hello. Within the baby afrefree. Hello. Me pacho within the baby afrefree. Hello. Hello, within the baby afrefree. Me kasa free too. Okay, true my young kwai. Be ma o ko wari o ti oba so. Onko e be nche fo ba nkwata no so e. So nja so o ti oba no. Be ma na huru na ko no huru oba na ko oba na se ma no dance. Akoma FM. Okay, well to me enyina so national so time ball center ye ne time ball meshadro no aba na malaria fever beko ene keje back capsules immune system no babysti na to dem say yade ase chemical ne ba shop time ball meshadro keje back capsules anya na for 0244417669 0244417669 within the baby free. Okay, ono so and to me enyina so line so yes within the baby free. Okay, Yanko. Wa hu mani munya jina baby ye ma. Akoma FM. Nay. Within the baby free. Hello. E ba cha kasa Yanko. Ah, no pato fa no brofo. Ni hu sa yo ba no mu an sa ba so ba so kanako. Medase papa benefo Ayiko seasoning powder Ellen Spices and Trading Ventures yen ye dia ba ye wo Ayiko beef seasoning powder first time dwanam no ntwenam na ponche nam no nenye de nenye ham jollof seasoning powder no so tuatua wo de go jollof ni mu eyi makomako na ye hwam na ye de stew seasoning powder no do be go stew ni mu na aye kamafo aye tasteful me bacha we ya Ayiko seasoning powder ni bi ewo chese wo kitchen wo ye choba na restaurant no mu here bi 0244 160750 0244 160750 by Herbal Center and Kasani no Pemo Yeresemo expert no Dr. Ba was Pana Quadam Wato Chema Wabugu a ye stroke and answer with Quatrege SSB Adam a from your stomach ulcer Bema Wayamre gonorrhea unim yadia doctor ba on to me say ni yadia ye yadia tonchania yadia biafako wa Kumasia Tonswago go about hospital no Tamakom to 60 Lashibi wa by Bowers Club friend acha
Tiafo ba was 0244 083 0244 083-482. Daniel by Trading Center, Daniel by Meshaba, malaria fever, typhoid, jaundice, when I'm here when I'm married. Daniel by Mesha, Danny Tona by Mesha, so who could feature with the young feature consequences when what I want to win the day. Would the end of Daniel by capsules, your man medress is my dear Drenano. Daniel by ointment or beer to win the Chichina apostle. Dan prosta all caps a medress support two prostrate no. Missy by Fred Mesa by some and co herbal. Happy dank, Adam Chemical was Santase. Daniel by your Ashtam Rom Yanidan Farmer and a shiny more Freyan. It was 0244 364651 0244 364651. The Fertility Alternative Medical Center where a waffle mope away. Low sperm count and asa bema where many more yamre ovarian cyst or fibroid. A ya one a mope and nasa would ye bibia e fa bema go bem wo ba ho cause the way fertility ye wa dental new site ye ben Caf International School Dental Pantai Road sanso no dokwa Tarazo ye ben Nicolisi Hotel Freya no 0205 3614 0205 3614 ye wa pharmacy and ye effective and na e wo ho nti bomade ne bras we fertility na ye mu ama wa quick credit investment ye se de wunya and Akoma wo de ba wo ba ye adwuma ye be ma oska bosia ma wo de akwa ye adwuma na bibia etumi akwa ye abrabo ne mu ade ama wo fa Ghana card bra quick credit fra ye was 0302 200390 0302 200390 and 0596 920833 yabajo so our quick credit TCL electronics open air conditioners papa washing machines papa TV papa Samsung fridges ni freezers ya e beche na so ne boda form TCL electronics Fayessia was 0525 8047 054625 8047 ochio wachia and the kriya kasa wabane be man mo no motwe ba pada sanwa na mo kokohia mo bete chia na je se bibia ayekama ade amamo eye ochia koko pressure stroke ulcer be ma waye mre be ma wo be mesa waten kateko oba wo fiti kromu o enam san ya de woba wade pua watwe ba pada Divine Hope Herbal Center wode ba ye no wo makrabusia kuru wa junction watwe ba pada no wona wanu bi edi wadanse enu ti adanse de ne se de ekoso no minim sa afewe award ya bagibe freya no 0551 0551 ejane shewa obeba ebibidromu Samson kafe for talala kafe capsules bo adwuma rough mesesa woda na afo asabia so asabia nya ado wusrota enu tu wo kafe capsules dia ene ebe manemu san ya de wuyi na kwa enya de awusro wo bae wakoso yakubenum eni me hihye bia no ebefri wo ama hwa ye se rese wo benya bi wo ba bi eto nro bia fra Harriet e was 0207 183 819 0207 183 819 na yakwa yanum sa afa yemra second story ne so Akoma efe yene afia shows ayasemo afia bodi ne ba me pass afia showzuma enu anu no good afia showzuma yankwai mam pacho masama me de ba nya boni pacho mint pacho papa se mi kwa wa bi na mi se mi pen ana offer so mi se mi kwa wan nti mi firi ona mi na mi jan bank na na be hia obi ana mi ni nipa na de ewo nkwala to emaya 2 nti maya 2 na ewo ya mo no na abrante no wu ba ko na ba ko so ya 4 years 4 years mi wu no 1 week no wu ye nti papa no wu ye na aka mi kwa ma ade aye me ya ne se o mi wu nkwala na papa no wu ye obi ambisa mi nkwala na sa minkwa na mehwe nkola na sa be se omu school omu bibia me na mehwe omu besina enemre nkola no be mpanyifo no o busia o ha busiafo ahwehwe omu nso enye omu busiafo na ahwehwe omu omu busiafo no ka chense se omu ye memma na ko omu hwehwe omu ba omu nya memma ne de omu ntumi hwehwe omu o kru na wona ne we na wawu no ne busiafo na mfi u be busiafo o kwa no wahwe wo omu sesa nkra ne ye memma Akoma FM ti se omu agi omu se na omoji omachi ba omunya omba nti omuye mano omunti emunji omachi kafra nti anu so na wenu de ofa omu so onu so anka hwe
o si me papa na ba ye de wa ba ka bi a chen se o wa ba ye no ho ade ama se entira mi bet ya beba ukru na wawuo ne nkora ne de edanchen edie na esisese wo papa ye dan one wo bia de ya se ya baseka o si nti wa ye no ho ade se mimi nkotena papa me papa to bo onsatwi no ntumi kan Akoma FM ya tiefo obete ti wodi yi ni akoma no mo ntini yi oi bati nti ya sa no na o kan ye no nti o mo kan sa no nti man kasa bi tam papa se mi kwatena man kasa bi na mka se yo eni de mi kwatena kuraso nti o ga se mi kwatena kuraso na mi firi honum nti mi wo nkola na esi sa no na nkola na mo je firi o musem no o mu busiafo no so eti sa busiafo no so mo obi angasa mo wo nkola no ana so bo asam no nia me wadi kan Akoma FM Bema no a one ne wo enkoda no bema no de wawu ko wo na watete wo ma ama wo ma bedroom pempen suwe edien na o papa aye o se mi ko wale obi na mi se mi mpa nipa no wa yire wo ho one ne yire na wo 5 ana o se mi kwatena mi se mi mpa no nti mi se mi mpa no nti o se onu akofa obi nipa na baye me ho ade nti obaye me ho ade nti na mi nkwanti papa no fa nkwala no se me ba betena ho a na mi nyinsi na mi yemfuye kase ansa Akoma FM nti ayeden na o ma no etimi ekodi so nkran ne wona na wo ho ewo kuma se ewo nkran hana me wo ewo nkran ewo nkran na hana me wo mu mi ni ayeden na wo ma ne timi ko mu kuro mu ma wo bi ko fa na mi mam na frame wasi wo hu nkola na che ta me wo mu no ni papa wu yam dom ko ketekede nti mi yesamba ha na man ko ho biem sa mi se yesi ye beji nkola na finsam nti man ko ho nti ma dwen afisu se amu bisa biem nti wa na mi se mi mam frame ya kacha mi se mi bra no me ba nkola ni mi fa mo bra no hwe mo Akoma FM 1 week bi ko da ade chinye na mi papa ko frɛ saa abusiafo no se mo bra ma ba be ma no a oso obe wa wo na wo se na yiri ye num nti wo papa ko frɛ mo ba se nti oba na o ye frɛ mi tena se na mo kata na mi so da ma kacha se mi mpe kura mi nkwatena kura no so mpe kura mpe so no oba bi me betena he be ware ebe che oba be che wukunu fine esamba sa onu no awo ọmọ titira mu tira so da akosi amu brewa so na afi na musuma kwa na musu da mi mpe ndi mi kan sa na Akoma FM the way mi kan sa akira mu se mi mpe na di ntina mi kan sa akira mu nti ọmọ be fa nkwala nti ọmọ ye dan ọmọ be fa nkwala nti ọmọ abefa nkwala ne se edie na obeya ansa na won saka wo ma ọmọ si se mbaba batena ọmọ chen a ọmọ di nkwala ne mama se mi batena ọmọ chen dia nkwala ne minya okay enti nkwala ne wen nkwala no mo ho no ọmọ achem ọmọ nyi kitwa no ndofo na panyin so wo sefi okay na aya ọmọ ma okwan ma wutumi kwhwe wo me from krampo se ọmọ fa de ofa we no kwampo a ọmọ ma Akoma FM na dabe na wokọ ya ubisa wo ba ko se ba ko won ya na oso wo tama ọmọ fa ye kon se ọmọ ko ye ne fi ne ho no ben enti mi ko na mi ko bisa kit panyin yale na mi se mi ko hwe enti mi ko na ko bisa fie fo ne se me ku ya so yale enti mi hwe no enti mi ko bisa ye no ma me no mfi mi ote won mo ne ma me nua se de won fi mi na ote won enti wana kitwa ni fi da na oba enti oba na mi bisa se me ku ya wa se ma me de mi hu me ku ya na mi se hu me ku ya se mu nyina na mo ha aya mba hwe nto mu nsa me ba na ma tankula na ko hyedem nto mu tankula ko hyedem no na mu frɛ ni nua so be fa ndi ni nua ba na mu betam akola no ma na koye omo ambo amane se akola no omo di na ko baby omo di na ko baby ekwan be so na omo fa so gi akora no efri ho na oni wo mo na da ana wo sori gi akora ne ho eno omo tumi nya akwa me nsole ye sa ye tena ho na ye kasa wie no na me sole se ye dua mre na ye dua nti ye ko omo ko fie no na aka ye dua
yedua nti yedua na omo ego ka so omo chichire won sa me pe kwan omo fa so omo je nkura ne free sa omo fa na so misam se sa ana me kota gen nyina produce na omo twi mi se ana ba ko ni yi akola no wo machi ana mo ye misan se ba ko ni ye misan se ana ba ko ni sana akola no wo machi nti na ketwa ne hwo ketwa no fie san 4 years 4 years ana panin so anya se 6 years omo picture kra wa omo picture nkura ne picture picture wa ha eti for ye ba kire mu a kire na unsa ne kasa na ho ntinti wo bebre ye ma me bi wa homa ne so asem ne ye na homete na ofre se ye mua ye rabe hello na apom ti say Akoma FM anyame aduma o man pa so me ho ye da nyame ase kire asem ne mu se de eye yi kire na etiefo enti ase ye pa me se no na ya wo no ka kire se o ko ni krom aba eto okoba anya bi sa ne se na akwa ye nkwala na de o mokwa no o mo wai ana sa ne papa ase wo ware amana mana to so miensa na ono so nya da se ba ware nti papa na ya de ne ma na ware no papa ne se ne ye ge ne papa aji wo mo hotika eti sa dia for season kwala no Akoma FM na da mama me kwa so no so sa ma mi ni mo so ba ne fo wa no fo nam sa na so mo di ene yempa muwa na muwa ne mmerem na sunje nya de emra na won kan ka woma ebe ya obesimi ada ene ma no bi ehwe de beba akoma na mi ni tira akoma de bia na mo se de betutu ya afane be na akola ne sa ebe kan ne mana ne papa no so beti ase na sunje ababoko okay na che say papa no e de yenua ya ote he ma ware no so wo mpe ena de be ma no so abaye eho ade ni bi de ama papa no Akoma FM wo be susu wo mpa wade no enti sa be ma na be fa nkura say ida wo be ba be ware ana se wo papa betua ho ade sika no e de ama wo mo asa wo meja nkura no na ma ko na na de oka ekwa na ye se o se be ma na one ne wo ye no be ma na trim eye nkwala ne me no papa no wa trim on ti atibio eti ko no ko de nkwala ne ko be ko be ma ne ko no ho ba en to mo so ma amwa no eti ne se no nkwala ne papa na trim no na wo ye na timi ya ti nkwala na abra wa ye ti enyo so no wo nkwala no tumi be na wo se dia papa wo se papa na wo me de ba etu me bia wo se mele bi wo na ye yan kasa ti ko no eti ebe hia moa se ebe ya sunje ebe to because se ase be ma na wo na busia fo ba ne se na mo be job ma ye ni ya kala no obe kan ya kire wo okay me pa cho ye da se papa na wo so wo bomode atu ana mo wakọ unuan papa ne ho a try sen ka mo beji akoda no ma anya yie ono pa se ne ko ye sa den wan ko police station eno si le wa de ne ye no de won si an ko police station se ba ne se mama ko mu so ba na omumwa no na ne maame no ho ne papa no ho no mo amuntu na mo ne ma no na wo Akoma FM okay Akoma FM papa se wa chechire mu kakra e de akire ye nya mu nti ase na enkra no mfo ne ne de atoso no won wo ma no eya no wa fe wo mo kas osu areho Akoma 87.9 FM areho sam e wo studio ha say na me na me de me ho na me se me nware be ma wo manum Akoma FM manum mimi nkoto so nsia me se me ntumi na papa wakwaji sika de free be ma ne ho sika free be ma ne ho na fei be ma me se me pe be ma na be ma ne se ne mimi ma me ni be ma wo no be mi kunu na wu wo ma be fa nkodan no akwakosi awurade be ma kro no be sesa wo bi ma akose ida so obe ware ananse papa ne de eho ade yosika ne be ma yan na ne momfa papa no akasa nkwai se papa no na ji sika no wonu na je eho ade yo no obeyi wo enkran papa ne na age ho ade yo no etie ne Akoma FM na papa no na papa ne tue mu sika ma mo ayi no na enkura ne si musen enkura mo papa ewo ya wo mo maame na ahwo mo o mu si musen
se se maami ni mu nkura ne kira kwan ba bia bema ba ko no e de enkura ne ko onim na kira kwan aya no afe wo mo hunu kasa me wo bo tin kwai wo mo ti radio wo mo nse ba chan omo ko ye enya sen Uncle says, Bosumi says, Eko Bosumi 6 years, 6 months. And then one fan police station, bra. One much actually was Tamamufa Akoma FM. Around to me, and your way. So also Sunday may you so yent in a year. Almost found crying and I a day. Tamamufa Colano. Me who and me and Kakan who say, with the Belco. Police station one more. Oh, what I say. And Busumi see and won't say woman in Kada. Mentell Monka. Me from Pumpua. Kitwana wonderful Honpua. A moon for phone in Mamona. Menen Monka. Your Moncasa. Mentell Monka. Ha, okay, Quia Montras and some no crowd in my revel. Now you do a be messy, a cam. Where are ye? Woman kidnapping Crano. Akoma FM. Debbie. O papa de ne ma ware also one be ma wo enkra mienu no na be ma na wu agya no etu ono na atete nkra no a ma o manyini aduru sei nkra na ewo tv so etu won kan no papa friend se be ma foforo aba se obe wa no na be ma ni wo yiri num tu ono koto so nsia no wo se won pekora enti sa wade ne de ontumi nkoto so se papa na je ne ho ade sika ade afiri sa be makro no ena ne base won ware so mo dada no na ode nkura mienu iko srem ena sa be ma no abaje Akoma FM ana ne papa betua ni sika ma no enwa ade ni sika ma o man se o magya akura no na aden manche papa no what is this? Ghana just say wo bie o ma be kura ni na nipa obi atumi ye de obi atumi ye de wo mo pe wo bi ma na de wo woni so abusuafo ba so mo baje nkwara na wo bere na Pastor Julius ma memo akwa ba na se we grade me pacho ye nua ma lawyer fo ye amutie ni aposi fo amutie me pacho mo mo aye we de ya report na so mo we ye kidnap Akoma FM na de wa chechire ma me ne sa na hwum nkra ne koy wo ma wi nkra no nkra ne nyi wo bi tira de sika na ma be fa wo mo de wo ma kwa akosia wowa sa da se ma me ne me ware by force ana se papa ne fo mu sika ma wo mo nti sa be ma no e na wi nkra no what is this me buafu kafra brafom adwebro papa ye nkra Mamra se ya chaye tiefo nyina I to say I thought I am more you because nka nya sa na sese ye abayes na se sabi bebe wadu ide nyo Akoma na be decide am na aware kra de che se be ma na mo de ne ma no owo ma emanum owo yere ade na eso owo yire num ayire num ana ma se we koto so nsia na de we no ne papa no bibi jeje na na gan ne papa no bibi ya na na be ma wo ama owo yire num nko num na do ba we isa ekokan ho no o ma ye sex na de nkwa na wo jire wi ase papa waji skaboni o na be ma no so ti me ba se sankwala no so wo Bema ndi oni any legal rights or beko for obi ba say makotu ho ade utira de Akoma FM me fa wo ma oni sell to me no yare papa oni sell to me no on say de bia na me ka say I told us any man get we na ma obi share sremfo anu waka de opatcho no but on say ani man bi wo say de musifa ye no amamre obi ani mo tantan try Sadia papa yi wone papa oso ma ba jawale emfa so be na wo so sebi nyansa pe ene de hen se wo kotua oba ti na wo kede wo oba na ono kota ono akwa so ompew ye fa che kotua ti ade oba na ono opasa ono na no wo se wo mpew aye na kotua ti ade Akoma FM ani mo bi ono mo ya mo na mo ma fo yemu ni mo bi ono mo ya mo na mo ma anyamra ana adese ga na mra ne mo ayemre amra ne mo ago amara mu ago ko bi ta ko fo bi na ko tena fie se won wa am me fa grane ma ho ko bi ta aje obi ma me nu a watete wo mo emfi sie ni bo a na ko tena abosumi nsia 6 months ni la grane be di ho na Ghana ha police ni bent mi mo wan
just I'm ready Jacob no man we there ma dey be am say anyone be o ye ne man o man mra mu o dia again can also go police station call report say you did here na ka post for bo na ye mra no ato say so mra ma kwan say o so mpa ware ya ye timi for so tuatia there papa jiri sika kodia na anu ti me oba me ba be bresa me mana ma bra wo mo no me nsofa obi ma o je say na se sa be ma no so busuafo ba so mo ma di o mu mai bema no so sorry o papa no bende anyomani bi o wa anyomani bi o wa mama yinyaye Akoma 87.9 first story Akoma FM first story no Maria ne ya omumienu nyina ho no kure no mo problem aniti fo mienu anya kwakwa na nse fo mienu na ahia captain spa na nse kwakwa na nse so de so umbetimi abobra aje se nyame abo because obi nim nyansa ana won say da bia se ya kan oya papa ya nko paso twege ni di maami di ana se nyese maami ya smart so ko betwena di ampa because we ko to koko na we se echi na we se echi fo na enti me dem omumienu ensa nware ya betu omfu mama no omaware nana ke omupe no papa ya se de na tie na abamu no na papa o de di na gudi video ma no papa sa no this sister wu enu ko tu amana sa wo eni ma akwa video ya si agoro eni ni ma wo video ni ma anya o na sa no ponya oba de o cheche ni me gase oba si de me gase badwo na me gase badwo he enti mama aware ne omu do omu na sabi nyansa na omu nyiri nyina nimdo so na ma aware sabi uye den kwase abu wu se be ma mu oba kwase a oba be mu be ma kwase a ba se munya mu ni nyansa pede a ene na di ayemo enti ma mesre se omu ntombo asa na ye no omu ntena na sa ne wani na Akoma FM emwa ma yankomra birthday bi na nka ana yankomra boy me patro ne ye nia Pastor Julius Nyamenshira what ene ye nia kasa ye Josie and Josie and now say Pastor Julius ma ene je say o ma nchiwi o Josie o ma Pastor Julius nchiwi obama on nchiwi na Josie Josie birthday Josie nyetim ketu Dabi o say wo ne na nke me na mi hu ne da Josie ha Mr. Josie Josie yenye udeni uye boy abba Akoma FM ene ye Josie fashion the baby when the people tade Maa Akos yes no baby dey amana na akua ye ban be ye program baby o jeni nka o ya se botanical gardens pa Josie no go fa afia mi no wo afia mi amisa na osan wakoma oh yeah Josie has been a wonderful person to the team she has been a wonderful person what is on the format addition on pa oh yeah very good yeah man I would pa na me shira no na yema Josie happy birthday to you Akoma FM happy birthday to you happy birthday to Josie happy birthday to you God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. May God bless you now. Amen. Ana ye Josie free wa ye fan ba ko me am sister mama sewa ono so we tell o share your programs ba sewa pa for bracket 2 ono so na birthday Akoma FM papa se mama sewa oni telephone na na birthday party no ye nyina etuatua na Akoma mu nsem crew nyina nso ama o happy okay it's about sewa pa for bracket 2 happy birthday mama mo share your programs mo sika mo data no bibia ewade enhira mo papa nyame aduma o kina online na se ma me shada pompa ye ama no e wo pata ase asa me god ene
Herbal Industry the NS ointment ababo ni tell you. Me say ma woni padua nya fe motom kanka eyi afiri ho we dia ya resra mesra wo be ma resra woni padua na ye fe mpaboa mu tum ze woni padua na nya fe Akoma FM wapampam ni pa unyi no emfu NS ointment ka ho ne koto bi ne fasrasra woni padua stretch marks na ha wo NS ointment. Okay enti ma sanka NS ointment ni bi na emwa wo papa nya redie ni ye awake natural capsules eno ya mema ne medru obia no no bi wo hwe wo kunu na nioma nkoyi a ema yenka wo se wo kunu na nse wonya ade mesra no otobi wo se wo kunu se andaka no na nye obama obu mfu tobi na nonom na siesie ho no kwa 70 ma sanka awake natural capsules no enafe NS ointment no ebe na enkrai okanshi drug link so ka ba repair venture tenata ba base na pharmacy Akoma FM na Rejoice Kofodia Gapson Pharmacy Delight Drug Right be no pharmacy be ho Nkoko Wusko be side and a BB Pharmacy Gaswa Tribe of Judah Kumasi Daniel ba Mr. ba Kolena Keba have make Kriske Ubenya NS ointment na Wake Natural Capsules ne be free 0245 079915 0245 079915 and na 0276 537701 Nana yankwe Marco ye kwa na ofa yaw ma wani na ho enti na Maria ma ye sei no wani na nneoma bi so wonto wo Akoma FM wo di ade bia katakata wani ba bia enkoyie because ade a Maria mo ye ofa yaw no ba bi wo ho a entwa yie kura Maria mu ni wukuru na ye adwuma sika ba na wo de wo hunu nyansa na wo de wagyae no na wakotwa first one mu de mu ye ye adwuma your friend say ayoyo na nko a wo koton ye na wo fa ho be men so hwe wiye entoma me yensa wo wie ya wo diska ni wia no asese agu meja awade na wapamo no o se fie kura wo mo afie Akoma FM eti nipa na wo ne ye adwuma no ade na wo ye ne saa si wa hunu eti mara mesro se wo atena se wo do na do no wo no no so mesro chon ho ntam na wo hunu se wo no no na momu hwa no afakwati kwa bi so no wo be ye ne saade no emfitiase yi amu asemi a wo kan emu no wo se waton bi o waton mu ni bi ena de ka ye so wo hu se ubu ni kwase ya no no so fa akire nwa ena o kire da so ma wo ena no so sisa ne ne ma no sisa amu ne de aka no adigu mu ti fo mienu se wo hu se wo Akoma FM odine fasuo eti se Mariam woni mu asede se wo se wontumi nware wo a mesra firi ne ho na mu ma mo nya adwuma na mfa se ani tie ni mfiri ho eti we dia yo mo mienu dia se waton a na o mu che sika ni mu a mesra no o mu nche sika ni ya waton ni previous no ye be cha ka ho ne ne ono so waton no so ye be chenti won ofa ya de ne dia beba Mariam so de ne dia aba na afa de ni nyina ye pe na ba ko medi wo fa ya ho ya ne se ebi wo mu kra na o se wajai wo a mesra hwehwe wo bi na wo machira o se de yesite no ya mo na drone sai no na ho de ofa ya wa anya ade wo ne wo ba iti se nyoma bi Akoma FM to obu asena montena asena monka na mom ye niema bi firi wani so na ye ka wa asema awie yie wo sa asema ye kan ba bi wo ha wudi bimpa wo ba se de wo si ye gegege wo de nsa kata wani ene wo nkwane ba michiri nsa e de bai kwasi ampanyini ne wo nkwane ba no e kire se wo bai wo to ne ho oba ye da no so ye nto ne ho wo mpe enso da bia wo da so etimisra wo fa ya wo sa mra wo tie nyina wo pe oba yo oba wo pe no na ato ne ho sei mesro nya abotre wo ho na ye wia ya kan bi di ama wo aware enye force aware enye by force enye kabastai na etwam first no kabastai no Akoma FM Akoma FM ye hye ne ne eti mesra nkofo bi a wo mo yire wo ho a wo mo se media me ba de be ma wo ya na ware no ma me obo yo oba wo ya na ware ne ma me pa acha wo no na ebe ko ono na ekotena ho papa enye wo na wo kwa akotena ho ye aya na no ofofo na ta ye saade no ye hande aya na enta no so saa gese bia nipa ne wo sika na ne papa se ne chenchira aware na ne maame se chenchira aware but sem papa we kwa akotena se ye na wo ba enka se be ma we mepe no na wo de okukwa kwaji ni sika de ene ne ye de papa ne be kwanya kwaje nkola no anya saa de wa nkola no ye sere no anya ne dia
ya baba be so nkola nim ni age enti ba bi owo bia obi mmọ no nachi ni ya baba je nkola no Rich K rental service yen ye wo adweso achena enti wo ya during wedding engagement party was sorry anasa crusade na we ya chairs nkonya tables canopies sound systems generators drums and afa drums and tables tables covers amesawada e dia kwai any social event bi abomodia nebra Rich K rental service ye wo adweso achena ye niema no kama na ne bro so eda form Fayan wo Akoma FM 45 54 31 0599 45 54 31 oba Talia oba misi oba talia ne woso sesei ebi ne ufia na waboka enti fuofuo emesra mo wo so ne ukunu ne tewa enkura no pentem kontem akura ne baba na wo che aduane we yedi sisu asema na abene na obi dibi enti oba talia enkudadi ma pomeden bra enuti bra ma yenchele with oba talia Ejani supermarket bi emo enye na obenya bi Royal City Academy ye Akoma FM no asobosome miensa fa akodade beja yen na achechera form wankura wonto boase abadaye yen hwe wo babo some miensa ne ma e Royal City Academy won so hwe no wakwa akwotwa wontumi ntwa waba betena fie ni da so sign brani achechera fo akuni ni ye ntine remedial classes no won so yenye obi 6 am ni 6 pm ni de achera de okotwa obetwatwa de oni wode aka ho e Royal City Academy boarding any hostel facility wo honti bia wo bia no betumi aba ya wode cham so plaza junction wa fire 0241 66 76 57 0241 66 Akoma FM 57 na just yakoya nim evangelist amen enche tiefo ne ahwefo papa ya wo no wakoji advance nhunu ye advance ya woji a wo na ya adwuma no enti ya besre papa no a waje obi tirinsa by force na nipa no ne pe so man no mra kro atia untimi wade a obi no somebody's well untimi fa di agro obi pe de emra wo man ni mu papa fa mamresem no to nchen ye to man ni mu na animanimu ya yesrew kojo nana no mbra fie ne Akoma FM afidikasie we akwala anyira wo so afidikasie we di akwala anyira wo so aha nge eba ni aba be gyen kwada no na yedu mama ne maame be ma no so awaye wadwene se ho mfa nkola ne mma gise oba ne ba ware force no waboka we wrong investment no akoye no kopo oba foforo a woni ba ende wa amako ne nkromoti me che no se o papa agimsika na obi a wawo ne mma na otimba chi obi mma se mesra nkola no so papa na wawu no o mabusu afo so o mu nsore nko mu na na so obukoje o mu ma ne ye hwede o mbeye na nkola no o mu FM abedi akoma mu fo enchen ye beje nkola no mami anitifo mienu yi panyifo bu bebi ato mami o mu se enyansafo mienu twa aba ewu ntem enyansafo mienu twa aba ewu ntem obia wo se de okwa wo si twa animu metwa abeda ntimi nim abena animu no ye twa no kakra agrika bense de be ye beche ebitimi di bosumi ni na wotwe ebi bosumi mienu na wutwa na mumi enu mani atia we koro sika ni sie no ya hwim na bum na dawo ba ko enni na wotwe mienu na abena wu sa no Akoma FM no mu twa be ti da bia mu kwa enche begu ye besere wo mu so mu pe wo ho dia ba ko nya jimfo enye jimfo to yourself say yes you be papa de na jinia Africa je akoja ni sire ni nyina ya dore sika ba na ba ko pamba akoko no wadi ba ko so timi so ba ko so asade akako na minim so mu mienu no wan na beto ba ko okrom ho be ma ne no oba no oba na beto be ma no krom ho na oba ma na beto oba no krom oba na beto be ma no krom ho enie obi okrom oba ka kire oba nsa akwa wo ya do ho obo ni hweni Akoma FM be very careful obi betu no fo sa akwa we ganu hweni no editifo e ma ni nchi woni da cause sister no smart pa ka wo wa oba krom fo de e dia ko huru we ni suba se editi but wo huni ntem enti na odidi no
nti yɛbɛsrɛ mɛma no a moyɛ mmaa ne saa no munyai momienu mo ne tia mutwa aba ebewu baako nye jimifo na momfa nko no mienu mpo mu ye nti eduru fom a yɛbɛsa aka som na akwa nneɛma na awura ne widie mu de gye sɛ Julius wɔde mpaebo yi firi ma wie ya ansa no adu fie na Akoma efe amen ye twa ye ho abetie force ba ya de dia ka beto aso Eja wadaruma ejuma ku bai na tu so ma wa ensu na ne ye krogen na eba butubutu saa no bo me nana obisafo enhira kwan krom ha de ejuma ku a wakwadre ensu otuo mu ene Waterfalls Drilling Enterprise esupa mankwa na obenya supa nom ama ho atɔ na wanyina kyede a na ye Waterfalls Drilling Enterprise ana betu nsuo no ama Waterfalls Drilling Enterprise ewo mfidie mapa wode ditati ba bia nsuo wo na etu nsuo ekɔ asase na se donko na ani ye krogen so krom ha Waterfalls Drilling Enterprise nko ani adwumaku a yetu nsuo esese Eja wadaruma na omachiri kwan ewo hefa mo obisafo enhira kwan sa wopɛ Waterfalls Drilling Enterprise akira kwan a ye wo Bawra new site be na ya bi heba clinic Free Waterfalls Drilling Enterprise awa homa iso 0246 265707 Waterfalls Drilling Enterprise in super mankwa Chema odinu kwaku apia koka umrenie esi umreni chema odinu kwaku apia umreni chema Santimaina tawachiro Akoma efe all chemical shops. Yeah, with him. So open session for Sanombesi 0244-596532. And I say 0264-596532. Grow Fine Herbal Tonic.
to Jane Sasabro stroke my Akoma FM stroke my stroke my joint pains me can fold and get stroke my you know me now better for a drive dank heba complex as well nyama obo pemfo obo ma kwada no fo ne akwada odi mfie du ni obenya bi ato pharmacy ni heba shop MG dwadi yikra to telephone 0244 017 556 0553 661 585 dank heba complex hutofie oh dias esuo atare Akoma FM afai ne hunu panini wankasa wa bibiduro ayarsem wone won kase atofa ho wona won kase mu abuo enwudwo yade adwene mu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaya se nyina uduru ba ba se so ya eyade kitwa bi adema no uduru ha won fidie huntahu abrane ya wode kire ba bi amfomso no ewo na wode ahaban yi sa nkonya no ma anigye ani asodue etimi aba mira ena wo kanitia na no madfo afiamanu anya kwansia na ne nkasa emu abusei pain na wo ne yankyere ene yanchi wo de aban ene toso ba heba center e wo Kumasi Akoma FM hospital na chi ho pe ubusa krakra na obekire fra wo number no e wo 0244 083482 ana 027250012 achemfo ba woni fo mankasa aban kasa wote no abebuo mu na Lord na ne kura ma ene die lockdown ma ene anytime bi okun asori bi anu ati afa sorry anu ati afa ba ho na wakono mo sana ba Akoma FM because lockdown ba e ka mo obi e bi e ko e be mu na e mo obi e Akoma FM Akoma FM na no de ensabe na no akeka ne o ma me do wate minya wa chiri papa mo me fa wo saa me do e de na ya ma kwa ba de ba ka no ama 87.9 ene maso egusu a ya de ma wo no esma mienu echi na ye ne yenuaba ahofefo e ba bedi enkomo Kefosu Travel and Tour Recruitment Agency ye de wo ebetu kwan ye wo Kumasi am na high tension ti ene emedi wa kwantu ho nkomo wo de friend was 0278902965 0278902965 and Dr. Fokwe Akoma FM say ya de bi ene hawo what on 17 time juma mo na atiagu so sepo honhum awade syphilis gonorrhea chlamydia hepatitis B and C awafo amonya yefrungu be diabetes wabubugu mpam eye fisium so ya de bi ene etete wo ne hahawo bomade atutu mrika on bra Dr. Fokwe ba clinic ya de hama betutu ya de ngina ase e de amawo ye wo patch number 1 oboase kwante ponso kwasiada kosifiada 8 a.m. to 5 p.m. and ye adwuma Fred Dr. Fokwe e was 0242 155 935 0242 155 na Dr. Fokwe wanyi oso sesi anebom Akoma FM to be clinic no ye house screening no ebekoso 1st and 2nd April fiada and afa memne da 1st and 2nd April and na ye house screening no bekoso bra na a doctor for emfa fidie hwehwe woni padua ni mo na ye hunu yade ahinta na yemfa ano edra ye kama emfa emaw ya yade ni na ebetutu akọ to be clinic ubehunu ye ne na ye Wasau Junction ye ben Parks and Gardens and as a Waterworks where friend was 0244 373895
0244373895 na bibi entume enkon Akoma FM Akoma FM to she wa fever enu munka na say diabetes what on 17 time eyeduaba honhuma wade ana wade mu sese Royal Joe Park na chaka ne kwanraga jena adwosuemu ya bense cheduma say Rurabank Freyen e was 0246189021 0246189021 mami ma menuaba akwaba obaba Akos, yeah, fire to Piwak natural. Medase. Yamatifo nyina ha emobibia akwaba edeba Piwak natural ye breso ewo akoma mu nsem dwumadie kese eso na se de bia ye no ehia ye wada edi apomden ho enkomo no enenso ye ne wo asan ehia eye Piwak natural ye ne akofa 3p garlic mixture 3p garlic mixture ede abadwa so na 3p garlic mixture no eye duro bia so nya bi enum a eboa emase stroke ena yewa ebefiri nipadua nemu ebeso sano ama ho ayeden wontumi kramfa wonsa mfa de a wotumi de wonsa no efa de abra wonom 3p garlic mixture wo bia wanya mogabroso wo ba wafichi kwa hunsam enema enkoye emaw eye asma ena ababeda so enyare wo bebrenu a etini padua ni Akoma FM 3p garlic mixture eye de a ebetu ase ede amaw na yenno no so eye 100% organic ebacho etiobia emfra eye wo ene niema hodo a ye de afa abefo kwa so ene ye de ye 3p garlic mixture aso num bia woni haw bia na emom ebeboa amanyare wa hodo a ene wodi asie no etuase ede amaw edre ubowra pharmacy shop ena fe herbal center bia mu a ewo Ghana ha wo benya bi ato wo kumase ya ena sa wo hwan ania wo benya bi ewo Dani herbal Qualinak herbal Misty herbal Apidank ena Angelus eni okumasefo ena woko kof sam so a okanshi obenya biato oko tribe of Judah ewo kaso a obenya 3p garlic mixture no bi ato ena fe carnation so obenya bi oko Little George ho ewo Tema community 5 nso a eho obenya bi na ene enkoma ye ne wo ebo afa 3p garlic mixture ho no eye mojabroso me pacho mojabroso eye yade a enipa be Maa Akos 1.3 billion ena wo hwe wiase a omanya bie emu apem da bia omu obi de ye low pressure eno emonka ye ema wo hu hye Akoma FM ye de ne ko hospital bo obonsani wo enti low pressure no kra de ehu pa high pressure no pa enti edro ba ko ebeboa wo eye 3p garlic mixture when ye wonum bia sisi a eni be na watch no tum say said ye na wo honam ye wo no enema akofom papa enti ewie se woni Piwak natural ehia ye kanfo 3p garlic mixture edi amount ene ye ka high blood pressure eno hwasem ene ye ka na high blood pressure no se ye ka ne se ya obi beka se e bia eye hunehuna ene ehunehuna Akoma FM ne pressure nti enura wo bi nnom no enyasam ketewa obi tumi nu na afe no enfifrete no a ebon waduro obi bowa ebon waduro me ba cho enyasam ketewa enti pressure no ne de wodi akira wo benum na nso ekire nsem no eyepi medofo ena me kan for 3p garlic mixture edi amount na so wonya bi na sa wo nom a pressure no ade ba ko a wobetumi anya wo fie nso obetumi dia ka 3p ne ho anom no eye bitter leaf onyono unya wonyono na wanya dandelon kakra na opaka kakra FM na wa blend ne miensa de afra na wasone so na opensio cap ba ko na de aho no onum na no pa enwumere anopa enwumere na wonum 3p ne ka ho obekọ hospital doctor wusa say na enu no wonum ne kama o se doc me no pa because ye check out me say bibia perform etimpa cho pe 3p no eni ye wo secret eno kwa me hwe no kan che doctor doctor be ka cho say hwe yie because un say ene na bibidro no eno na tetene ne enu mo nanso ene no ukoka yese chede ehye tumam to the chambers na just wo nom ebe boa ama pressure no akofom na wo bi enya mojabro so a ade ebem wo hunu se wanya mojabro so enie ehwo wo titi ye wo ya den
ɛwɔ hɔ no mu asɛ wabrɛ ɛnso na wonya adwuma bia ɛwɔ hɔ na obo na ɛyɛ wo ya afei na home kura no ɛho ayɛ wo den ɛhɔ no akoma na ɛbɔ kim obi so anya akoma yareɛ ɛyɛ pressure no na ɛyɛ wo sa ɛdi sɛ wonya 3p garlic mixture na sɛ ɔno nom a ɛbɛma sɛ tipaye na ɛpai wɔ no w'ani so ɛwɔ hɔ na ɛbiri woɔ wakoma ɛbɔ kinkim na wɔbo ɛyɛ wo ya asɛ wode wɔbo akɔpem biribi no ɛbɛgyae afei ɛgya no so tumi sɛ pressure no ɛkɔ fam ɛmfifiri tumi to obi sa na ne hanki nyina afɔ ɛyɛ pressure ɛna ɛyɛ wo sa na ɛdeɛ na ɛde ba wonsɛ nnɛ yɛkɔ dwamu a ɛmaa yi wɔsɔre no nan okosi dwamu a ɔba bɛdu fie na abɔ no ntu wɔni berɛ a wɔde gye na home wɔn reste as ao ɛne mɛkɔ na amagye wo deɛ ɔbɛba bɛdu fie no ɔdidi ya na wada enti wotaa yɛ saa mɛbakyɛw wobɛnya pressure ɛberɛ wodidi anadwo aduane nso nyɛ sɛ aduane yɛ mu ɔmmerɛ bɛnku fufuo obɛdi obi nso wɔ hɔ no mu a ɛnsa mɛbakyɛw obi nka nkyɛ wɔ sɛ kɔgya nsa nom na mmom te so anya saa sɛ pressure Akoma FM waso ye be ye hye no na adwendwen obi nso dwene pa adwendwen bebrebe wonso ntimi nya hwe wontimi nwene mfa enwi ka prempo ntoa wonwi so enti gya amanyame na anya saa ubenya pressure ubewu afen so obi wo ho no mu aduane wa ye awie so no wo sankyene gum penchene otitebu hu na wodidi no otwenkyene gum me pa cho ubenya pressure e wo se wujai obi nso se ensuo no brogo dem opensio wan ka logo wase me brog aha eya mama de brog dem na bi hwe ensu a enwun bebrebe betima mo nya pressure won se pressure no eye bra emoje wo se die frusane e wo ni padua nim no entumi nya se de wo pe srade be ni padua nim a e ma wontiri mu sisi enti moja na enya frusane ye e be kwa akopem na asan enti yese ya e betimi ama onso pressure no e be kɔ so e de amount enti ya yenje ya home yenja na dwudidie na yenye niema yenum nsu a eye normal ensu enwun bebrebe no yenyai enti 3p garlic mixture and American for the amount Francis Sia na enu ni nkomo number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 so wo de hye bi nya pressure kope 3p garlic mixture emano ana Fred Dr. Sia na ye no emo enkomo ti number no ene ye body amount no 0248 92 88 Bora Herbal Center biemo ene pharmacy obenya bi yenti adansidi a amanfo wo monom 3p garlic mixture omoka ye ede kire ye yɛpɛna na fa me tete dɔwa na ɛnkana na misisi ɛso misisi na kama na to na twetwe ɛgya bibi Akoma FM Akoma FM enti eni akumasefo mo nkwaje mo de esesi a Bowura Dani Heba Kolinak Heba Misty Heba Apidank Heba ene Angelos okwa wo so pe 3p garlic mixture enkranfo nso nkwa Sam Okanshi Tribe of Judah Kaswa ene Kaneshi Little George Ewotema Community 5 okwa obenya bi anafre yensesi a now doctor ene umonkomo 0248 92 88 24 0248 92 88 24 obi a pressure wo so pa wonum nura noma a won hu ano chese eduro bia ni wonum a wonum asase so wo de eduro a e wo se wonum wo de yese so ye hwe eye 3p garlic mixture wo to a de
pen one nom unyanom nko ade a opom de ho nsem no bibia bekoye ede ama enche ne ade enko motwetwe no esie no gie number no na frɛ yɛn ehia esanse wo frɛ na wo cheche doctor mu sɛde ɛyɛ wo a ɔno so tumi kyerɛ kwan abefa so aduro no obɛnom na ɛbɛboa wo otumi kra ka kyerɛ sɛ nom ntoa mienu nom ntoa miensa nom ba akopɛ wo ho bɛtɔm enti frɛ yɛn sisi a na doctor nkyerɛkyerɛ ne mamu enkyɛw abra pressure any wo ADSCA for 0248 92 88 24 0248 92 88 24 what your friends see a near no ending komo 3p garlic mixture kwajo de ne beboa no kwasem papa tutumrika ne ko Akoma efe garlic mixture na sede tie bia no ebeboa nyame nhira odase na yebese ahia ewo 3p de no so lifestyle reform health clinic lifestyle de Dr. Stephen Asiedo was say or the afidie be show ni padua ni mo wo be diagnose you and san wa modro Dr. Stephen Asiedo nyi obi a wo ba ya se doctor oh na me hu se me ti pai me na me hu se me ya yakọ doctor se ne yade we ntigi anu aduro na won de wo de afidie no akasa behwe and so mo aduro nti oba ne be ma mo pa wo efichi kromu ya onam nsan yade wo kidney anasa wo liver ho na aka ulcer sciatica high blood pressure diabetes me say wo da bomodia prostate Akoma efe lifestyle reform health clinic na Dr. Stephen Asiedo won hwe yade ne wo ma wano aduro ye kama ye no you organic ye ni chemical drugs bi ho organic and ye wo kuma da brepo antico school junction ho an ye butio frey no 0208 478686 lifestyle reform health clinic your number no 0208 478686 na yene wo eni enkomo sisi a nemom Alaska Star Enterprise yeni womu a na yeni womu sa original wallpaper sahifie ene ho enu to wallpaper udru edumu akome sis anoche plaza Alaska Star Enterprise Prudential Plaza no so wo pe ho so ya de bema udru edumu na akoto wallpaper Emma will be and not down. Fresh 055-411-4878 055-411-4878 Beaver Dental Clinic. A saying dear me pacho was say to share was say no ayedin just a say how a say one mania a say one dajane Fakoma Beaver Dental Clinic and cry your airport residential area. Ya by Airport View Hotel. Kumase I would you share so yani nas and a shanimo. Book appointment Kumasi number nini 0593 Akoma FM 4217 0593 834217 and crying the 0540 12 4200 0540 12 4200 Kumasi branch ya wahojono shane suma misabo sumi ya wa special package ye yade ebemawo Osborne Limited ye ena yade blocks a ho eden solid and hollow blocks and yade aba inches ebi ewo stones quarry ducts cement blocks ni ebi ewo Osborne Limited nti brand beje blocks ho eden na fese dan ye waka se ye ne mask no na Akoma FM important wa ye di guka mu koja free Osborne Garage and Motors ye wo dakwadwom ye ne Despite House ene di ehwe ne mo sanso ena ye wo electrical shop so ewo adum so ase a electrical appliances bi a wo pe no wo benya bi ewo ho fryen so wo pe blocks wo pe second hand car wo pe electrical appliances bi ano 0240 40 32 47 0240 40 3247 Osborne number for 7-bedroom house yeton hall kitchen washroom compound kase 24/7 ensuegu sliding doors windows garage ni na ebi Akoma FM 0540 368362 7-bedroom house ewo trade for 0540 368362 yeton na yene wu eni ano na mom shane so ema me say say camp meeting the Methodist Church of Ghana Kumasi Circuit ye camp meeting no ebekoso na ye nei
ɛna yɛfiti aseɛ yɛde bɛkɔ kwesi 27th March ɛnɛ yi asɛmtiri a wanyera to so no wɔso discipleship that's living the transformed life in Jesus Christ hyɛne nso sɛ ɛnɛ nwummerɛ 5 p.m. ɛde kɔsi 8 p.m. 5 p.m. kɔsi 8 p.m. Akoma FM aseɛ no deɛ wɔkyerɛ ne fie yi anɔpa 8:30 a.m. de kɔsi 11:30 p.m. wɔkyerɛ fie yi na afei na nwummerɛ 8 p.m. 5 p.m. to 8 p.m. na ɛno yɛ ɔkyena 8:30 a.m. 11:30 a.m. Yakwagye ahome aba 5 p.m. ne yɛkɔ 8 p.m. hyɛne so saa pɛpɛɛpɛ ɛna memene da no yɛde bɛwie koraa no ɛyɛ 8 a.m. to 8 p.m. ɛyɛ full session 8 a.m. to 8 p.m. Akasimafo yɛ Reverend very Reverend Samuel Obenajay, Right Reverend Professor Osen Safo Kantanka, and all circuit ministers and circuit evangelists. Akoma FM. Akoma FM. Freeman Methodist Society KO and share your horn near Faka meeting no enter so. Say we are Okuani Swa, now Shannon so Edia Maya say. Agritech West Africa Exhibition 2022 no, ya de Tintimusuo and Nunti Shannon so. Senya me yadu wachina hen ye de bana wie ye akuafo nyina emra na ye mehia mpanifo akuni ne nintini wo munimu de ewo agriculture food processing and afi packaging so eho ebekoso wakra ekoso ewakra international conference center 8 a.m. to 6 p.m. enunti anope ya start ye bewie no sia ochina ena ye de bana wie ye 8 a.m. to 6 p.m. Akoma FM afi yanko ahoma ne so na ye ne afrefo enkodi nkomo 0322498035 0322498036 and 0322498037 within the baby afrefre I feel very young because it's free selection. Okay, yeah, yes, you. Second case now, about say, wow, I got the best feeling. I told them of this. So what's the meaning of this? Make me think people who call on me. Again, now I know. It is said, I think I want to be about Espinosa. It's not some police for Akoma FM. The way to replace Sango and Mauso. People pay so much to go to Ghana. I do what you say. With what's mammy. I mean, on shop. We didn't baby afrefre. Hello. Yes, young quay. Because I see Antoine with you. Nothing, First case, you. The Berman is so Penoir. No man in Koyan and Wadi, a man in Coco. Oh, Medasa Papa. We didn't baby afrefre. Mohammed Harun and you, because I free a good yes, you. 7 years, for the wow. Akoma FM. Yada, you. About Punu, Musu Uncle Wardinia. Ma, that man quiet castle of water, a Yakola view. Amazing sister, 70 Uncle Warno. About our baby, or I want to be a Panu as I day. Yesterday, for the Nimabu Haya in the year, where some of the same fata. No, for Biba. Who take this and grab my dinner in so what I found Clarko. Where my mother say, Divide. It's for the baby, Yan never do higher yan yet. But that's Marco. Yami Esha Papa phone as in segment Iona Pharmacy Akoma FM ya bejasono wo mo enasasene wa apostle wo kwato dwe watiato ma no mpemwabu wo benom capsules now the oil na twitwi fa kwa eyo ya for impressor capsule for Iona Pharmacy naji impressor capsules na impressor oil ni bi e wo 0243 123224 0243 123224 we did the baby afrefi Rabbi, it's you. First case, no. Obano no Ghana na omo and it's here. Ghana ni person omu Obano so person omu Ghana no. It is say the very say omu ba tena die. Akoma FM. Mumi no munche we die na munche so die. Ana second case no so Ghana ma me eno kaka. Wani wani ati ka chi wo mo ansa kwa na Ghana na kwa no one. Ya kwano saba kwa chino mwanti anese anemra kapapa no ko nyan kwa na ni wo ntu anchi o ma me no papa na ansa ya da say we didn't baby afrefre it's me calling okay yankwe me pacho ma me na that's me Mr. Amamre na o kan no pre pa na tie pepe enti be ma me be waren Akoma FM
na ɔbaa no ho atɔ no na bɛrima no so ho atɔ no woanya amammerɛ no amfiri hɔ a ɛsiane sɛ saa deɛ no wɔ hɔ nti no wonya ahotɔ sɛm deɛ ntɔkɔ bɛba awareɛ mu ɛnyɛ yie ɔde mekyerɛ no nti nsɛm nkɛtɛkyi ne yɛ ɛbaa yi ɛfiri amammerɛ no a bɛrima no yɛ nti bɛrima no yɛ n'agye sɛ ɔpɛ ɔbaa no nti na saa nneɛma wei ɛba so no nya deɛ ɔbɛtumi aware no nyame ɔnhyɛ wo papaapa ɛne wadwe nkyerɛ medin ɛde ma memfa w'ani yɛnkɔ wodi ne baabi afrɛfrɛ hello bɔne ta wo na atwa tɔ kora Andrew Sineka amagye stars no bo nsom kɛ yɛnkɔ Marco nsia ni ble pɛ ni obey Marco yɛnya de sa ɔno ne bɛ ma do Akoma efe kɔnɔ kɔtɔ na second case no so me ti ama me bi so wɔ pa dia no ɔde sɛ me ɔba me ni mu hwi na wo no akɔ di tirita na fi as pa da de ko we de na ban mlem nyame enhyɛ ɛden pa ban mmerɛ mede de Maa Akos program ne akoma mu nsɛm dwumadi ɔte na nakua kokonka wɔte Pastor Julius Naba ɛna afei Evangelist Samuel Mensanka Ishmael Howard ɛna bɔ me chidom ɛne adɔntere nyame yɛ adobo akyena yɛde bogya yɛ ɛbɛbrɛ saa berɛ deɛ abusua Penny Same a champon one in a good year more conform a transe at the Akoma sports, the powerful sports at almost so Yadamase. Akoma Efe. A branch way na messiano hey, and Neddy Bessie. She was saying Yahunu or Bafu for Cranam. Hey, a branch, China, Buadia, wouldn't me ye be ya me frewa wonfano. Oh, patra saying. Now also, mammy gono, syphilis, sexual weakness, no West Pain, now patra say. Oh, sir. Eka kitua bi nanka minya hwai ka fefe capsules awrade na medana se se menhia sadro ya enka medwonso wi a ne nsufita bi di akire oh kafra minim sa na kire se ka fefe capsules no oba na sekeka no nsufita bi gu no eni oba onya tenka etu ase kra she ka fefe capsules no scent mi ko pebia to sesie Penny Haba ne Korenaka ba ne Fred Mens wo Kumase Fred 0243105904 Cafe Talala Grow fire dendo Hey, me do we are say. Na say grow fine dear. Ama why fine papa. Why see? Silent also grow fine. Why no me show crying say. Hey, how are you for? Na